wa OPCG. Simoni kwa niaba ya Lutheran Congregation in Mission nasimama kuleta rambirambi zetu kama kanisa na kama wengine kama mimi wenyeji wa hapa kwa familia ile yote ya mzee Nyauma, na tunaomba kwamba Bwana wa neema anaye wapakata wajane na mayatima awe pamoja nanyi nyote. Tunawashukuru kwa sababu ninyi ni msaada wa karibu katika familia hii. Tushirikiane pamoja alivyosoma mchungaji Sosi. Ndugu Joshua, uwe na uvumilivu, ujue kwamba sasa usukani ni wako. Bwana atakuwa pamoja nawe katika safari inayofuata. Mungu wetu wa baraka awabariki sana. Rachel Maria walioko hapa simama juu. Nilimwona mmoja wa wachungaji wao kama yuko hapa aje hapa. Rachel Maria, askofu wao yuko hapa anakuja. Tupate Kings Outreach. Kings Outreach mlioko hapa mko wapi? Kings Outreach, jamani tunyoshe mikono hivi tupunge hewani. Thank you. Nimpatie nafasi Askofu Zakaria atoe wazo fupi pia. Biamono Bishop Mage Kong'ali Baga neko mti yao. Janu Bishop Zakaria kwa kanisa ya Legion Mario of African Church Mission na ende ni gonde mumuru mwa Nyauma. Igona alikora kwa nilitanga ngo mwana ulichoswa na babu ate chimbo chese nama yatenga tatu mwabana rolinga chairman ya Nyauma ngima karoli go sodia bere ne aruka gambire na Nyauma araka na marubuli onde bonsa abwati karokendo musinyire nama yatenga ako genda se Nyauma araka amotebye yoku musinya bamure bali abanene bakire nyumba go bagocha ama bakwana bagamba na bana bali ba mwabucho na bana bayamono na nakorra bakurwana mune chese moke nima yatenga mali bakoba na kirege ntonga keba na bana bali bana abasubati na bana abarunge sana. Yona alikuwa chese kitabu kia Mhubiri 11 mstari wa 3. Kitabu cha Mhubiri 11:13 kinasema hivi: Amare gaichoire nembura niuge mbrejo egotwa iguru asense karawa mare chura simbura amara ini ya kondesiri na sarwa sike ganje kidicha nyasaye liga na diri na ga chiro ko dete ko na iguru embure yugo iketwe na ko teba obuno bogi mabuo monto obogi mabuo monto ko barura subugi mabu asubugi mabuaye na bwachire na ende mbori ko irana linga na rinali akabere nyoli gukwana na no no motakora we ororie ensema ya irianyi ose ase subusu nigo oragendere kobera inse awo aso o encho yayenga omoto chiyo hulo chisugusu omoto yigo ko hundero osiko hulo wose sauti yigo ko hundero engencho yaye omonto akula chire igoro onyasaye mukwali ngo nyasaye na ende no wotero nyasaye no yokuro chire chanam abusawo tinchanam no yokuro chire chanam na bo wotero ko bororo me ya chanam nige kubwate muna kwa najide kina kyao onye ne umma muna lengo mukrista najide kina kyaye onyo kuri uragenda
na kero kende onyo kwa nisa agenda ona yo kwena chiri kinole moyo nama yawo kwele guru. Asante sana Bishop. Yamano na iwa sababa randia abasta eba uchaga tafadhali just give a quotation. You don't preach. No preaching. Kaya ko nyatura marandi baadaye. Taiba. Yamano. Catholic Church. Aba Catholic barega tafadhali simama juu mahala ulipo, usichoke kusimama. Ni heshima yako ya kipekee tafadhali unayofanya. Kwa Catholic walioko hapa. Wale wa Katoliki walioko hapa, hebu tupungiane mikono hivi. Naomba ile kwaya ya Gichauri toa Katoliki ije hapa. Badala ya mtu kuongea, wana njia ya kuongea. Wana njia ya kuongea tafadhali. Kujeni tuharakishe kuja. Alafu tukimaliza tumalize na AIC. Asante sana kwa ajili ya nafasi. Kanisa ya Katoliki pia Gichauri kiendelea kuja. Mwana Nyauma Josephine no yomo ase kwa yeye. Ase go twaro ko bori otene no sali otiga. Kwa ya gocha motwa. Josephine is one of them. Oranje bachoine. Korwase abarumi 14 57 Lego tebanga hakuna kufae kwa ajili yake mwenyewe na hakuna ishie kwa ajili yake mwenyewe. Kama tukifa ama tukiwa hai, sote ni mali ya Bwana. Asa igo mwaka mwanana. Tosabe kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya maisha ya mwenzetu ambaye ameishi kati yetu kama zawadi. Wakati huu tunaomba mbingu ishuke kwa ajili ya faraja zako, ili uweze kufariji familia na wenzao. Tunaomba kwa njia ya Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Thank you.
Thank you very much. Tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Hata katika kipindi ambacho tunadhania kwamba hatakiwi kushukuriwa, tunahitaji tumshukuru Mungu wetu. Naomba nione AIC, wale wa Kristo wa AIC walioko hapa tafadhali wasimame juu, watupungie mikono hivi, tupungiane mkono. Wako wapi? Tupate Free Pentecostal. Free Pentecostal. Mko wapi? Butu pingiana mikono hivi juu tafadhali. Na kwa sababu mchungaji amekuja hapa, naomba wachungaji wote walioko hapa nyuma kutoka kwa kila kanisa mje hapa tafadhali. Kama ni mchungaji, come over. Mchungaji Nyambana akiwa amesoma hivi, naomba wachungaji wote join hapa. If you are a pastor, please come over. Tujipange hivi. Tujipange tusogee mpaka huku. Tujipange mpaka huku. Wachungaji wote join hapa. Sitahitaji mhubiri, nataka mjifanyie introduction. Nasema jina lako na umetoka kanisa gani. Tafadhali sana. Kwa hivyo sio mahubiri, no quotations. Tuanze kutoka kwa mchungaji, alafu tutakupatia nafasi yako. Tutakupatia nafasi yako. Najua hiyo sio sawa. Nianze kuanzia hapa. Bishop Acting Archbishop Zakaria Gusii. Next. Bwana Yesu asifiwe sana. Oyo Pastor Charles Onjonga Kurumokomoni PH. Maliza kusema unaketi. Bienvenue sana. Njenomo Pastor David Nyokweva kuruheri CMC. Pastor Samuel Nyiko Masea tumefanya na mzee sana
Nawaomba Wakristo hasa wale wa Makomoni muwe imara, msitingisike, na hapa nyumbani pia Irani. Asanteni. Pastor Lawrence Maitoro, Kuala Lutheran RMC. Basi Bwana asifiwe. Pastor Stephen Kamanda kutoka LCMC Pesetaika Irani. Kwa majina ni mchungaji Eric William Sagero Nyanga, natunza parokia ya Erandia congregation ya Nyamirambo. Asante. Bwana asifiwe. Reverend Ben Mose kutoka Kibirigo PH. Reverend Peter Samson Sinjoli, Isinta PH Church. Hamjambo nyote. Huyu ni Pastor John Nyamwanda Senior, SDA Church. Marehemu mzee Nyauma ni shemeji, adake Josephine yuko pale kwetu. Muige mfano mwema wa mzee mwema ambaye amelala. Mungu na wabariki. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji Amos Barongo, Ranger, Independent Baptist Church, Eneo sehemu za Machoge. Huyo mzee ambaye amelala ni baba mkwe. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni mchungaji Sami Mwangi. Sami Mwangi nimetoka Kirinyaga na hudumu na kanisa la LCMC. Zaidi ya hapo, wajibu wangu katika kanisa ni katibu mkuu. Mimi ni mzee, nina mke mmoja, watoto 5 na wajukuu 6. Mungu wa amani awe pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Ni Pastor Francis Mugaka from Geta. Zake ni rafiki wa dhati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Daktari James na huwa mimi ni mchungaji wa kanisa la PAG Akrene Road. Nauma mimi nilikuwa mtumishi wake, mzee mzuri. Wacha Mungu atunze maisha yake. Thank you. Nami kwa majina naitwa Reverend James Nausa. Sina cha kusema juu ya upendo ambao ndani. Nawatakia watoto wake heri na baraka. Wakienda Kristo. Mungu awe pamoja nao. Bwana asifiwe. Haleluya. Inua bandera kwa Yesu. Ukiwa hai, inua bandera. Bwana asifiwe. Usiwani ngomo ngirame. Mwanzi Nyauma. Usiwani Yesu na ngonyata. Ayo mongina. Yasa yakire tinga. Leta ngalo ina tingo. Haleluya. Ni ngoma Nyamwanda moko ibora abana mwa kinya. Ani wewe metoye ngabona iga. Akero mongina atene muna jeni atene tinga ya ina Nyauma. Na ye nka ya onese niwe. Haleluya. Kimba atia mange kama likao Bwana kwa sababu kitabu kwa na 28 ikomi na isani. Ekera wanyama hata likoibwe. Anya makuwata matikanya saa. Neme ndo biliaye tiki. Nyasai na wake no kuragereria. Tatwale diraki. Haleluya. Tinda ndiwareti. Kiombe kiambie kwa mama ndiye. Ekera kuangie kwa ubwera wotika kwa Nyasai. Tai bora ndani nini ime ya leo kwa huko ya. Kelete lingama na ngoma ina wale ngombe na kama ngombe. Haleluya. Yoka ni matendo bila kisha mono. Raone so wale mtala tianda sasa kinasi yao. Nani na wale wale kwa kwa mwana utamu tala bune so mono. Na yoji wasite ni kukuomba unoriaye. Ajo wasite ni kukuomba. Mwana wa dio kwa mwana wa dio ni wako na jambo ni mwana robe. Neno mwiwa te. Amba ndo mwana ya mwana mwando. Ana mwana
inyagwa ayayoro ngatomo nende haleluya moita mwasiri ngene saku haleluya Kuya mwana wa asinge ncho yeni bagere na yore enche kwane onkuru kuya barendeni jowoti kasi tugere nyari barchache aliye tawo Busungu yauma ikolera yame umwana wae igare kasito mukamurone donale yo kwana iga mwaka nyauma na achie go ya boire wana bae to ikana nsina barabu una bae karansa abe abesi kitwanya oli bagediria ya barandia linga ne limonda de kwana igetawu ya sabuni yo kwana iga ngaki eremia asenka abantu bamenye bagoreteki abantu bale no baywana ine omumura no muro de baywana ine ekiamirene akile banda baywana kanisa mbamenye tie kanisa mariga tere kanisa babangira bato tere riabia ndende ko batebiga eyene ngaki yo moelio ndenga kiunire yo moelio Yesaya akwana wetera samarika akire bya abantu barasamo bamenyete bakoreteki baywana ine ngakiyale ngekoma bya asomo asolero abantu abakire korera yane bareke mumukenige lyese babeta ibo bakira asemenje yobuya bakorera yane nyauma ngakiyale ngekoma bya bana bane moraha boro bwanchani waka nyauma na inua mwanchane enchireye nyauma njeta abantu bakire ebiyeri aina arare ko amasabana asomo asolero tigato sabe totene twesi baliwe tototika bangira baliwe kana se baliwe kana ngore dirogo terena to sabe sini cheko musikoma nene yasa yo musiko eke wali kyarire kinya sore kya soire obole ko abere obonge merembeteri nyoma ona tora ngoto kwa kibya tora kinchise gitene nyomba chichine kana ko batenga motabele ya sae engakie kore moyo ama tukana amabi igatusebe bacheni ya sae na chia sore na gotogina ukubakasi ngichio bya bwao no bwanteli bwao Dora lero ni gonde nka ya koreana oitu abere to kobane tu abere to koragera neramo dora lero tari asubu ingubwezi ekerare ke gotumuka nyasaye no kwai dora bana bae batigaire paka bachukuru bae paka bamate paka chichirani chia nyasaye nani go sabo bato ko bokoshinga kivneji ore tenka yaye omorembo takoera ore to wanteni bwa ikase nka ya korera nyauma abana bayinya sawo bakonye bamenye no murembe bagache obanene bwao obanene bwanya uma na nyauma rositi obuya bwaya sense yagere omuganda omanene okirase erieri yasaye sirikewe omocha aserera Yesu Kristo iro motorito amen. abakwalira asomana byamole mwana Yesu Kristo bagwe amalieta James Nyariga oyo sigira se to mu amotobuto ikondo mu pasto nyango do PhD nyauma ya wero korara ne kasti yane yamwe sumosiniwe tepsini kwasi asobwamo tiyama Okay, Bwana asifiwe. Tunaimukia mkopo kwa hiyo haleluya. Oyo tenena Reverend Peter Nyambane Ndubi Free Pentecostal aigake go gitu koranya wale na inche na twala ngirumune kanisa indwe ngora ya anasi nchisa chikominoka number 1 ogo kwa mwenyeno boronge
ni sucha kwa Yesu nochonywa marua beke barabara wakoro mo maraya baka bakungumia mocho beke barabara ayonsi chanamu utachomeka abasacha basali mechi y'abantu abo Tanzania bakungu b'abantu Tanzania abana b'esukuru mwe to omwana w'imyaka 2 ko muri mitono yabegisa ibona amo kuraso mukutano oyo tigaba sacha to korwa na bakungu to tige koso corona tani ya chabana basali abana na kwa matunda mambi yako semeni ngende ngetu yakabe ama temuna soka na kimwe ubora bukabanya ruwote na kimwe kwa uchinya kemicha irenga na kemicha 310 wako ni university kekirigo na Miratek nyasaba akwa irenga mwaigwa yabanya ruwote usebora buku senya Miranoti kisiro abarimu bari bagosoma bya abo bagosoma chi university chums jenga tanako kwana tabatari oborai ubia tikatoka yene chisemia bana usoma bami tani oseru work oborai ubia nuku university to children jeona kwana muno pastor na muda kwana bantu bayibobe na bono twaingirire lakini twatini kile sakukema tini kwa roho mungu ya kwana njena ina chisemi no pastor ni to the front line igona embo saba semore obo soku na obo soku obo nene barito management bari mo kuishika tikana itu setakine torore we borrow the leave to banya west ingi kia kore kaniro na itu setoga elio moelio nyauma na renge asabana bariko na bango tenene right takana na gechiraria igobo na bana bari bango tenene rwe kiro monta asirire bari bamanyete yakwenda obisia saba gambi bari no bisia abana egere kiagendera gokonya abana bari gokora ile kinkia na rengo igobo na kina ko benyoria elio mweli nyauma kere musena yaroringe senior tereka oyikola rundi eroria musendubi tata kurukunya mwenu nero kurunga kia abangire roria renga wangi koru no muchanga awari bausikanite na karentre nyaware utatikantu agamba ukigokora rengo muchanga asikanza nyaware taika botabuchi yandi na kwa ndupata kirango basabama ya tiganya sato konye onye obora inomya bitobo otumia obera kino otumia bya lakini wao korekania utakudalia miaka Piyamo asenge ito mara ndiri mono enya sawo sin nabali mwato amejinza na yupi enya sawo sin asenge ito mwato lega sindia kono uno korangiri wato korandia ikera warandi mbara beba ngita asenge ito korandi onye koro murandi korangiri ngoja kugote ke mungu gekwana tuchiko na osoma chinga tokonye chinza murandi uruwege sa tosome buku lakini kwa nege bunga iga tukora magana yo mane cha Equity Bank o diare piamono sana ase chemeri bagabu wanyare konyorera tumo nanyare ko basinya sana abanyakorogo no mukutano eli tukojaro mche kanisa ya netrianga mche gondo mosani ocha se familia yega nene namo ba kyomo nene kyagera anyare konda ungikiria seito gere go chinya kwa maate igon korande ne kanisa ya Ambassadors Christ Church na inde boigo igon korande kurwa seretio yegesa eretie to twanchete chinsa ikomi nero yo Pastor Steven Mweresa bale ngaba ko ntega na kuro tiegesa mukanga mo ko bomala ba uli ngata banga Pasa meke munge tamo kyo kita ke ya mone nusi atre ya matu mo se ya ngale nalo igero kwana liga egetabu kemere ngani komi isane mona isane ibere ego kwana nga obo seseniwa nigo bokobera asumotwe wamanyene oboronge wende obochege nigo bochirasi eminwa y'abatwali amabe isana ibere okoinyorwa kwamanyene oboronge nigo bokoreto boseseniwa wende yeta yomo kori amabe nigo yagunde
Haleluya. Evan taringa tingwa na kende kwa Itania. Lakini malika machano wa kwananga obo sese ni wa ligo wa kobera asomonto oromorongi. Lakini obo chege omonto mo chege elietalia ya ligo likogunda. Nogo sababu itongo monene tiganya aleko sesenia omo chiyoyo nyauma. Tiganya sanya aleko nyoro mo chiyoyo. Yasai tiganya aleko kimya abana bo mo chiyoyo. Yasai aleko amaya. Namanyenga yasa otusangereye otoretire isa na watekerenga yasa uyondusiri nakoalya ligo na chiko baterena yasa na wanchite abantu bekenyoreke tenena mokorere yasai ekiaga malika yasa mukwananga abantu mokorero monene asoboronge mbaseseniwe kwenda bakolya mabe amalietabo liga kogunda Ganya sanya lego togwa nchegwa. Yasai kama sisi ni abangira balya, abagaka balya, abasai balya, amalieta inota akunda. Olende Yasai anya aleko amaya. Seseni wa mono nimba nchete amono gwa nchali wa Yasai. Gatunya lego tegererana, wan tegerera saa 10 botambe, naona alenge, yonkoba tichikabere, tichigatato, tichikane. Lakini kwa huo mwako olya ligo na rekora nara nicho mwako mugima goikero mukinyo gatato na nina nitama tukande gongo rande tichikabere tichigatato tichikane twesipi toiranenka mintegesa Jamani, nashukuru sana. Imani jeli ulia wigiti please come na mwali waga Sini jomba skukuru warega Niyekwa na mwali wala Karibu sana Ya mwali mwezi mnaetora samame Marieta nemporo kwa Robert Abere Imani ja Equity Bank Nyamira Wonde na my colleagues na pekeba kwa na mageta Ilinde marago ora Nanyotora sawa kwa mti hamba kwa nyegema Marieta ni Kevin Masomi wa Equity Bank Nyamira Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Majina naitwa Austin Mkudi Bank Nyamira. Ya mwezi. Asa marina korokoni Calvins ngane ni mario ngo batigera. Ai kokera yendo yo mina parati. Kore na nia sayo parati. Abo seseni. Pero ko mano oitire o kena dio ana parati. Ya mwana. Mora kumina kitora higa mwa koyo rarire no mwe jentivito como consana como comoni ni maravilha tu ni yake wale drama ngoma manene sana kwa hivi tibangi ya familia mwaka bangiri na ande Kenya sana kwa seni hizi biashara bila yokora kwa mura wali baya bagenda ko bi sima mko awise ndundo kwa tumange kwa tero ngotokorwa lakini nata ite ande tebe utumbe emo Ndogo kwa application ya Wings to Fly Wongo watebinga Kawana wajogo wadu 350 euro Natoba encourage ili newa apply scholarship hii Tawa isigane sawa sisi mwensi Olen sana Kwa terongolia tiri busato Togo tiga bantu Kwa lino ema Tiba nyuga watiri Biamano sana Thank you very much Biamano sana Sa useni Wasene chima ingima And thank you for coming Nde tukarangilia abateri ba ikirugia tai TTI ba kana bocha na introduce mwana tanere alikuwa kwa bwana hapo kwa bateri ngiyaba ngumba hapo TTI where are you Kwa niaba ya familia ambao wamepata msiba huu na watu wote ambao wamehudhuria siku ya leo, Bwana sifiwe.
Bwana sifiwe tena. Kwa majina naitwa Paul Mbaya. Mimi ni treasurer wa kanisa wa LCMC. Tumetoka Nairobi asubuhi ili tukahudhuria hapa. Poleni sana. Thank you, Paul. Bwana na binti za mfalme, hamjambo. Familia ya mwenda zake mzee Nyauma, viongozi wa kidini waliofika hapa, viongozi wa kitaifa na viongozi wote kwa jumla, pamoja na wananchi wa eneo hili, hebu tusalimiane wani jamii. Kwanza kabisa, mimi naitwa Brian Omandi. Mimi ndiye president wa wanafunzi kutoka Ekerbogietai Technical Training Institute, na tumekuja hapa kuweza kutoa rambirambi zetu kwa niaba ya institute na vile vile kuomboleza na familia ya mzee ambaye aliheshimika sana. Nilipokuwa nasoma historia yake, niliweza kufurahishwa sana ya kwamba kama mzee amelala, basi huyu mzee amelala na amani. Nataka niseme hivi, kabla waweze kuimba, nataka niseme hivi. Wanafunzi wetu waliweza kumaliza masomo yao ya KCSE. And I want to say this to parents, ya kwamba the best gift you can give your child is education. Zawadi mno ambayo uweze kumpa mtoto wako ni elimu. Na nataka niwaombe ya kwamba Ekerbogietai Institute ni yetu hapa na ndio the best and the biggest in Nyamira County. Kwa hivyo wale ambao walimaliza form 4 tunawakaribisha sana. Tunahopa diploma courses mbalimbali, engineering na zile mengi ambazo mnajua. Sitaki nizungumze mengi. Poleni sana watu wa eneo hili, poleni sana familia, na ni asante sana kwa nafasi. Mwenyezi Mungu awabariki. Lakini jambo la mwisho kwa wale viongozi ambao wamefika, najua sasa mmekuja kusera bantu na kusaba magoro, lakini ntetemba challenge abantu mora kariemi eju, lakini manya soko beke tura yao pia mno sana na sawa. Yes. Naomba niimbe wimbo pamoja alafu nigine tuendelee. So the song is number 272 Ekegusi, 679 hymn, and it's commits into 2 languages. Ariati to kwa,
thank you, young man. That is great. Piamono, chinsa narori na jasukire. Gura igo sikuligirelia. Amarenaro akorokina. Erokende yonsi imbura nangere. Wanare ko yo minto our former MCA James Sabwengi atretere the administration now ndo serikali tumakorangiria family tukole toy kanisa. Natanga Seruga, tafadhali naomba tafadhali, tunahitajika ama inakupasa kufanya kile kinachoitwa social distance. Tafadhali wale mmekaribiana sana, jipe nafasi utoke karibu na mwenzako, kwa sababu umwegemei, usije ukaegemea mwenzako. Sheria lazima ifuatwe. Sheria lazima ifuatwe. Hata akija hapa bara atakwambia hiyo. Sasa lazima tukubaliane hilo. Asanti watu wa minto rakia tukwana niga wairire yamono asanti oirana wasiri tangani wa karambi yamona sogocha roto tenya gyo mwaka nyuma yo moerio biamono ende gire na wasie ote pole ase familia yo mwaka Wilfred Nyauma okorre gasiengia lakini ya sawa mwanchire mono sabari ya enere aende ko erere biya njeko kwana sabwengi ganinka aende ndo former MCA yonko wakaribisha uchase ekenieke yobugaka Nyauma abasani abairi abarai batapaka mbali karibu naende iwe nga yasaye no abanga tangarero no moko ba esenge jeri ire chinsa ndate ko ire ke sana ndangilia barai wao waichi barwa magombabo naende okwenyore nyabas etabas mutua please edageka esenge jeri chinsa ndate ko ire nabasie ndangilie ekiombe kia barimu naro yo mitonat iga Nyamwanda taikenke iga imaete barai nawange ikekega ke please mbiyamono sana master of ceremony aseribaga nabonta ke tembo mwingi kirage yagera nindo chirire lya sarekire uresa abarimu twahikira oyo minto Nyauma no musani bwa abarimu orenge no tori no yo minto ga oyo minto Nyanaro nero teneta abarimu ekerenyo division ase union ya abarimu Nyanaro koraiga biya mono sana abarimu asimole koraiga. I want to recognize all teachers biya mono sana abarimu ase ngenje program ere tight kwa niaba ya abarimu nje nkuru kuna Kennedy Nyamwanda noyo mwaba Nyauma urukonge busaragei na nje na ikira kwa niaba ya abarimu ntebenga pole. Nyauma was a friend, a very hard working parent naenda a very hard working businessman no muntu manyita abantu bamwabo ekerale ko ngumira uchinyamira ekera go etese biasara biaye nabari gutinonte ingankambu yatore busaragei imbuyere Nyauma tigati moke pole family bachukuru bae pole mongino ye pole bantu ba minto pole asogostira kwa Nyauma umusani one asogo kolera abali mumbaregasi mama ete very well nemetienyi komi abana mbabaka sengi ya corona emetienyi komi ekera abana baira nagocha chiskuru chinyaroka togasangie chikoro ke kirasi
ekero chingero kachikoro ke krasi me gabangina moigwete emetinye ikomo gasinwe gas igekero gutinaga to aso konde mwa abari mwe gasi bakora buya abana KCPE igo baita buna batana guhita nyoye corona yarengo abana ase form 4 igo baita buna batana guhita onye corona yarengo iga bari mute abera hard working abaibodi babwatsie gasi nanda sota kire gwakane fees akana umwana toke skule gara somi nande kubarika turindira abana biya mono Naiche nale watera Samaritan Stephen Mongare Nyamweno igonte nileta bakori emero baka TDA kisi na Nyamira County na multinational companies igendo nayo watera basigradis yago kora sisa gradis koro kerito dispensary naiche kwa niaba ya bakori emero bonsi mate sama there I want to say so pole asinge ncho ya beire. Number 2 PPI anja yeretiwe ase Nyamira ya begetese Oda tutuma abantu Nyamira abantu abangaini ase megatira irani siringi 40 kati kwanda siringi 60 biyamono Ndabo sieta tukurangiria aba director bechai current directors wali bale biro kwa sabono iga wali bale ngo waicha ba kwe bicha abako na gocha former councillors abara ibali aba councillor bakoro ainungo njungo gocha mwenya orali bagaga kwa director our director bechai onyamwayo former councillors karibu karibu bia mono mheshimiwa sabu ya sawa tonyarali baga family yo mwaka Nyauma atwacha igatoro bubyaro imemono mwaka oralire kuruse italia nigaro muigo ito gatate bia waje koropora senge jego siru na tato mino onoke yuma wange buna antu tutuke kire sana se biasara era nare ko irecha ke bikebero gora na ero gora ngomo ya senge jona bwate gari akotumono igo Nyauma no muntu bo kumia obeke ya banta wange babere bia asa mangano masekretari arwa kwana igatunga ba chachi bari wa kwana ko bokonga ki bibia bia ya yerigwa na mangana ari umwana gwe skuru akwane kerubo tutike kwa gusiringi ya misini twama gajoro murai tige gasi basinye tubatome banda kama pema tubeka banta banga bia mono bia mono masob ceremony aseri baga na inche pitanyo kuyo aiga mokomo nininka omwako sirire ntatamoke tiganya sae atimokie omoyo ya sagaya abana baye abande mo manyete ono buna konyo musani bo mogaka ntuomerana na bake chosho ntu akwana tiganya saba sese ni murende gasieria mubwati okoboko kwa mogaka bia mono tiganya saba na inu asemo kwenda mogenda bia Tenondia kibonsase ni tengo kotne tiwai panamira kinene na ichanare ngenga ki ekene karobika kole rupi onye to kwa muntu nju tokora onye to kwa muntu nju tokora kura na clarification inkeiga tokora ke clarification inkeiga kwa mwabanya mwandana ibuna kwa nanga nala ko bainyolingo mongi na ujaunga na ikete kusira yara na gumunto batebanga mongi no eport na rutangan te kusira ya mono asini asanti asini abara ikabo ngo chamutua gange rongoli bagana bange bare senke asanti kamo gocha mugarwe rongoli abantu bora te kurma yo kamo bari mo kurwa asanti bia mono Samarieta Joseph Makuri Ubange musani omonene marehemu na ndo muiri na engakiri na ranyo reto bokomu
anje ngachakanyoro bokongu ono chusiga nari no arenge seito asemuka mruminto araire gachakurwa pole na musani omonene uito na ndo muiri omonene uyo nyate gakurana ye manyetenga abana bari baje na abana baya na abana abo bacha bamenye buya obwatia manganaise mina isa arenge kumanyete kirege igo nyasaye tikanyara gagusiseni omochi oyo kumanyete ngabona bokongu mboro twensia tubwato bokongu karia mina nche yomenyete rero nyumba jebweka kuntu ndetayo abantu bayo abana bagendete kucha abantu kujimumbu wono ese tikarete iko wono ko kuminga ngakibono ngakiekoba Asanti Biamono. Asanti Biamono Kansula. Aya, totegara nake. Totegara wandua minto. Aya, ita basiye. Totegara na. Ita basiye. Na ne ya barai bari ba koriyo barai. Ao. Koira na basiye. Ndangeri bari bakoriye kelogo yo MCA ase wodi akia wanyaru nechi wodi chine chitoita na ine ende keyemo elieta ne yokoriya ando ruero ngori amagara yoka igo de keyemo yoka urwato sai bari bakoriyo MP asante. tiga nyiranire buya musikesa bwengia soko ngari baga abairi n'abasani mwakira senke yo mwaka nyauma komweni na korukore ina se family na wakere saruti mbia mure MSP asa Maria Tangoro kubenecha Vincent Benecha seito nyabikomu na ende wodi ya kyamyo no seito na inje kianda tira mono no ko mwaka nyauma mumate no monto manyire na ende no monto dosigete lero iga tuachira como koba na ende gote ore egento gya kabere omwakonde chikurango akuchire na inchengo nya komeranda obote ekerugo kyo wa MCA ewodi yaito ya kyawonyo igoti gatonya kunarana gatonya kororana inga kine iketo changora iga tari asogo sera lakini ase gotorana ne mochoro murayumya ntede kobeke nteke moiga abaheshimiwa waitombora musike Duke nora igonte tega tenga koregeti koregasi amatukuna tigarete iga chipara cheto cha corrupt returns unaona tora twensi atokembeta ngembrese go chaiga ogonyora abantu basore butama senjoye para gakora nche koregeti liyenche na iga ora kebishe kidogo tonya gwetera inkwara no embono tuacha naye koruitibo ari twasungo kali bagatu ari korwera kyabonyo rwanto kwanani abantu baito nyasaye karanche eto ko sabera maya onyago colegas na enda matukaya tigarite nyekore buya tutara kurusirendo mwakonde mbiamono ango gotigandero ngori yana na asiringi 1000 asawa minto banyora mache wanyono marago mbiamono Aijira bakone mbiamo mwenzi ekeroge ke tiyo kinopi mire sano tarigireti igasimbuye igombo ato moto kuna chezi mora mbogo nyanyuki otumire bese ayegocha shilingi 1000 che okoriyo o women Nyamira account chwese chwana jenento mire abantu baminto bekaranste mumbuga iga abandi bayikaranste saiga mbiyamore mwenze pi mbiyamore naende njengoro kuropa toigo noyo nyegeronde nyegero noyo nyandisi iga iganse ito nchena arigetie kerogo kyobo MCA 2013 2017 omwana kara
atenyire bitugi atenyire tarogeti na andere oichire 2017 tarogeti tari gojoka mbiya more omwana oyo nero oyo bono kamuranje chinga kitigo eka 2022 oigo nero oyo nyegerare nande kuba bori gaba ngina moika rasta igambiya more oranyoro mwana omonta moroko yo nesese nakiora tebe mbuya igo bonege monako tegwege tande wiri ekyo anengo batebina nyasati kabesa seni abana ba nyauma garengo musani one nando mosemi one oime nzokoro ya nare ige bintu nare go kumanya kurwa sare iyo bire binge byeime nyasati kabesa seni gaki abana baba nyauma omo MCA o ikaranse te tomo eri bagakorega ego ika 2022 muri eri o igo bona basara ya bambija more mo basa baseri abana ba ino ba chire nyomba yamono na ije nyanchire nkwane nganchire gaki nkwane abami ntombuye muri enare ko batebiga oyo gukwana Peter anariko nyokoyo buyamono igento gya kabiri ekero amangana aringe kurukunga 2013 na tenenete abantu bakangita sioli bakangita chimbambaru nkaba trach 2017 ngire nganyora hali ya hewa sio mzuri sana naende ngagenda underground bono 2022 ekerongo tenena nkamana konyoro mondo urunga technical advisor agante biga esa kulikuwa amenyira matuka mange bono kaba captain oraligireria bono iga igontumi royo minto on kebaso onchwari igante biga ekero to wekenga kiye chikura tago twara ogo etana abantu bande bare gakonyoro no musportia ojago myoke na omutagite igo kiro mondo tigagende kanisa yaye nyasaje ochora abantu nkinaminia abantu abakuchukura tebakwa namagana abo inwa abanyene ni inmo kuchukura inmo ko chief officers asante bono igante biga no ali bono ngurundero ngori yaye kyagera tinta ketigo kore bintu bune bitari gokorwa tigangore bintu bune michinde gokora mbya mole iganga siringi 1500 abantu ba minto banakunywera amabere mbya mona sokontegera. Asante Master of ceremony, viongozi wa dini, wageni waheshimiwa kutoka tabaka mbalimbali, au machira mwensi pia somo choyo wumgaka grupole na wakani mbya mule mwensi asama leta anguru kwa Evans Murugabe ngere kia konyoru na nche na chirega asomo choyo nyauma urua pole yane nyauma mno mwanabiashara na nje mno mwanabiashara. Nimekuwa nikiiga mfano wake na hasa naambia hiki kizazi cha sasa, tafadhali wale ambao hawakupata kufanikiwa kwenda katika shule ya nini high class university for upper studies, please, if you cannot make it, enter, at least do something in business that can uplift you in life. Nenjimna na korete na wogo kora na university at the end of the day ananga tuka tigasho kora, but don't lose hope in life. So amangana biashara na utafanikiwa. Huo ndio mwito wangu kwa kizazi cha sasa. Bona na yetu reiga na nje nonde ase ekirogega kyo MC kya wanyo World Cup 2022 no mano ino. Naomba pia tafadhali ikifika wakati huo nami kwa wale ambao wako katika uwanja muweze kunifikiria kama mtoto wenu. La mwisho ni kusema kwamba viongozi ambao wako katika wanaoshikilia uongozi kwanza kabisa waheshimiwe. Jambo la kwanza. La pili, mahali ambapo walianzia
mambo yao ya ujenzi, kazi zao, tafadhali wazifuatilie waone kwamba zimekamilika, ndiposa tupate kupata maendeleo ya haraka. Hasa vile mlisikia mambo na barabara. Kumalizia ni kutoa Indwe Rongoria ya Chirubwira se family. Nanko regotanga amo minoria ocha iga we kanisa urwa mangana maya ya kuguza tunyaraba na batane kabna wadia na weke nyorgeto weka bwana na nere ngoma 500 kama kwa moyo mkunjufu. Asante sana na mama chuma shilingi 500 ndio mno. Asante mtumuru wawe. Kinara ko sabari motigarete. Tebe lieta ne giokoboria. Singi chinsa tafadhali. Diamano akhiri baga. Nanjo yontenene nguri fedo mwenga kibeni kurwaiga irandi. Ntumire no mongina ogore tiyo bugwimanire Dr. Grace Nyamongo. Igasa ba mabere family nga ingara na bare ko ba manainu ana abanainu chusiga aiga. Bos no mwaka ya bari sabari akasengi ya kikas. Fuara ngatato tumire kibesikia kisiringi kiri bubere kuma kwatewa. Siribubere uri obwate simya ekara aburire ngachi aika wetera seguri fedo mwenga. Kiri bucha ebere nchi aika nende mwate bekene iko motege kene ngati bucha ebere nchi aika. Thank you. Mbiamono sabo ingia siribaga. Abana bwanyoma bankiri family aba pastor barayiga mwensi awira sanga amachiriko twapore mbakwane God is good all the time. Nyasaye nomuya chika kichonsi amalietane mpito nyango muse nalito mwana liruma itinko bobo tambe singe chechiza 2017 chikuro cyara chikabarwa pastor saa moja njitanga ine saa 3 njitanga ine geko basa sita umumuro diuja kabwaji kurayibere kamwa keresimi kamatedu yangu tukyo monti kwambire chukura korera abantu bakya direga egas kagenda mugondo bono makiri podcast yo mumuro pio box okora max yase korera kwenda nzaka ayana kinire nyasaba senie abantu batamiranga abo moyo omwaka ugetare 8 mwezi wa 8 orenga ititu nyango musare uliogoraki uliogotera nabwate kende inare kuba materuka nyasaba pastor John 14:13 egoteba iga kende kiyonsura asabe asirietaria ningoraki nikoe ese nya ikare gocha tora ikara se botabese nya bangina baya. Asante. Wala kwa uchumbe ekero kyo bubunge na bora baje kwa mutwa bwango osondo tomwa na bora ndo bwenzi tora sama betigamba kwani njegire sino yoche betu nona asomye miranga kugwara mbego chaka injira renge administrators bora igemenyete nyamira alibuana na igo sabani amasese nkorenge elimo maeta abana abonsi barabangina lero injira basometi mokoyo wano sirire pora abana baminto bakoyone pore kamati ane Josephine abana bamino ubona akire ngocha kurwase na kurware nateba gwikankengera koriginde kerogya 2022 ngedini Grace Nyamongo njegire sioche betu koriginde keroge kinane korukunde chemima moko gwa marita chemima Grace oyo Nyamwana igwango riginde keroge kyo ningaretie monge keroge kya magorankaga igana ona ateri abana kweli abana baramba maetena abateri ko baira baka national omwari munde naritayo mutienyo yo 10 kabero ere tobono egane chikurango ligi 2022 je timbu atikene tindabanguru inchembe. Asante. Biamono sana asama lietango lo kuchopu no mwana nyambegera kuru nyaramba na nje na atumire no mheshimiwa okolige garoki abara constituency okorugudani eri abeni songorogena
oyo linge kwa bao lakini esababu ya moibere isatu cha mutanga onte bingi chega ega womo gaka oyo minto Nyauma ntebe pole na inda ega ninka onga chiri bucha ya ibere oteba 2022 momo sabirani amaya turwane segingi ya marembe na inde tubaga nibirugo bure bia mono sana ya sati kabasini. Asante. Aya abantu baminto tobwati mangana mangege seschaelera okulande kwa chakire inche igona aterina kwa kire familia Nyauma na mbuya mono mwako yoralire otigiri kintakana na banta bange amabera manene mono asumu joyo igotogo twanda gusabanya sae nolembo tuko omugako no mwako muyo turushiriare wikira bono iga mokoyo no yoralire enambende yakabere bali ya muri Kenya iga naende bali muri muochorire birogo ao egente getangani twagakire university kya Bonyoro egera abana baitu bagendororo egento gya kabere inare goteba somwerio inkelina inkegona oyo ntoma igakorokwa James Maganda nkurigiare ekerogo gekorokwa kyobo gabana Nyamira mutumondo go male gakora se bank kanto matingo ke report eyo. Asante. Report yo mwerio ni nare ko batebina abakoriye birogo bono tigabarije birogo buya lakini 2022 barore na kibao kora inchewe yo kogenda gukwania omweshimigwa rafiki yano kuna Bwana Ruto mumukwa Nairobi area mungena ya majibu mambia. Asante pia moki chiri buberanga chiri oyo koborio bogabana James Maganda chiri buibere na bande ngoja bale nyaliga ngoja. Asante pia bono abantu baminto abairi n'abasali abacha kuremya enkaya Nyauma enjoyo tenene ndo lati kigwaro ebunduso tainje ngoliye kerogo amamuro kero kuma chara disease kyaramba elitali yale na bakolo kwe kyaramba igo ngoliye obwempi bwabo na constituency na mwakono nero tanyire chinko mwamuro chikuru mucho no ala na ituko ndi mutanga ko igo kwanwa sama tanga ndi gusogusira kwa bana bono ebikoro byaye making penjito kobeka mama ichikura 2022 na ibwetelera abagambere otomire cyose cyayego cya mahasi myane shiringi kiri bubere obakiane biyamono abamintu turamba kwani ngorobere Bwana Yesu asifiwe ntora oyo tenene bosiwe ino ni gakoro kwa Samaria tari church muundo yo masoti no pastor mokoro de kurwa kanisa ya Africa Gospel Church ri kura bikegogi lakini haigani gona chirendete ngora kwanza ya nase familia yo mwaka Nyauma ni munga yete buya twakorere mirmonere mono yo bokoreri na na stage primary schools na stage bono ona letre ngora sae abana baye abamu abo na abamate poleni sana wacha Mungu apate kuwafariji na ambaye ibere iwana ateneni asinye cheri baga dio mwana nka okorokwanga Steve Akombe igaro mwana Peter Akombe musaisi kurunya waralia anakaa Amerika juzi chana alikuwa hapa kupitia yo minto James Ndubirori akaletera ngori na agachere abantu baminto bakanakolia igaletera magomba manene ku Amerika go Justin ka yo minto Nyauma na abamu abo nenke nebinyoreke kegima yaita wano mwana Steve kurwali Amerika igago tebanga kurwa 2013 na beta munaitwa agakwana munaitwe arengene byagaso byo korigia obochumbe bwa boramu wano igago tebanga 2022 we ariganirie ochane korigie keroge kyo igaboramu ekero peni akona gukinga gukinyamira wano na tomanero ngori aye mwategerera omwana ino bana bantoma tikare kwere wote kishiringi cyane musana na cyecha tomere chipana antolanka bana koniwe cha jara masentire bosa abachi mosasa ni wana marangara 2022 ende moga kera baraye mariyo
Aba kwa limbi amole. Uyamole. Aja sente amatanga yo mwenye biashara minto. Ita que tiene kuana kagera. Tu bata bantu bantu baenga abana wetu te ko tuitan. Na kwa na mwezi mwa kwa bigitaiga. Kama kwa na ngana yeye. Please. Uchuwanga wetu kama antu. Uchuwanga. Jango ngemol. Jango ngemol. Tuwa mwa kwa bigitaiga. Tefa milole na tuanga mwana. Ay mole. Jango ngemol. Jango. Ay mole. Orang ko 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 kurang le buat ase bicha kau jadi biasa apa apa nyun ko sinta buat temen sih kan nah wala boleh saya coba ada tiga bagi dengan biamon ase mau kulit mau ka syukur mau eta maskania na ndugu na wanya biashara tu amata maskania lakini Mungu asabisika biashara kuna soko lokre okul soko leka ilmu kansa asini ni tuga ke gatuga tu atama kama support ya stokunya na ndo tembe okale biashara mwana lole gari okale biashara gari umo support wala ba mu mwezi mo motiganga mama seguro nyombare please inu motik to tembe kama support tu buata maskat bonanti ya itu kulita limundo ora kana koso koso ekana kia mangana kiringa njena tena na mwakilisho webu ya sala bonse pin kiringa ekana kia mangana yato tema kola maya aba kan bale geti to ba maskani yao siasa trek sawe bamwa ko kwa to isaini diu tingo kwa na to isaini kolega siao ema keribu akolire to attachment digo eso le name esa tigaba sen tigachare dino lenge welfare ya mokomoni na kola tena namba yae era bakwani please asanti biamono asteke jinsi sa please ndare kaya muri kanene awaro na maate na bakwani ene bairire biamono asiri baga tato mwaka masikania mwaka na tusigete nero torokire abia biasa bitoka ndera tena torokire gocha twade baisiribia toge torokia masikani boronke buneta keire eko gere binto binde bire twararira iga bitari bironke gatwate bekene eko gero maete njego kwana rio gatiri gonya kwa bisa eko gere kera bara ibaroro wikamwa gwati protocol rie bwana yetiga matebia kene rero moro kirege sambe kebesana nde baso bugimo bwana eko gero umugaka obere mungu ali otoro kire biasa na tokora none kweli fya twale ngerera njera ubonera abantu buna bakontribute koronge kabisa none nabana bali banyuma asenge ntukurige tigari tasende igonko baomera mbaye mwezi morama igo bono former MTA njera ringa tukate tanya korro ngaturo maskani biyama asanti biyamaro asanti totakarga na watu minto ondo tobira na ito taracha ondo tomno mogabana ondo tomno moseneta ondo tomne krokia bangina otara ichaina wasri yao asanti haya totakarga ne yo minto nyarga karibu abantu baminto Ferandi Mokomoni
ora buya osikweta abageni bachire ku rusiko abakwana nende mbyamure byamono naye mbyamure iga byamono asoma lieta ngokoro kuinjinira ngana rige sei donye ramba anika ona ajira yekoleta magombo ase yako yane Nyauma umuitano monene mwaka tusigete mono yako yaito mwako muororo tukomina na njata wetania mwaka baba tobos ase family pole sana asa abantu bamo kumuri monsi oreka muno mugaka renge chamani ase kanisa ya LCK mwaka muno renge leader tokota bapole abantu baito bamo kumoni na borabu twaboliri tobe amo no muganga banya tubekire amo emyaka yose kwagerera kuchimotwe asante kuchimotwe omuganga twalambete nere agante na igura maganao asante kanisa ya chake ngoboria akakomboria magana kyaya Trans kwa matebia ekabanga bono mwagorarire no mwichano monene sana bono naretira magombo kaiga kwana ase ekerobo kia borabu 2022 Asanti, biamono. Bono, tigangire na masiye. Ego pindi kia barai kwa korira. Ora angeri do mheshimiwa Omoti agenda niko ruga. Lakini ntora murangalia. Ntogate abasabu chief na bachief baito. Mogambia Guinness. Ichungo kwa chamotwai na basine yao. Okwa na wera lio murai Omot. Era leta murai wande kwa niaba ya county. Biamono jesa bwengi. Otora monainwe. Tuakore gasnainwe. Yang sa tora 2022 ike. Aende moto ina ne support iga. Kama uja kuriga rijiri podcast. Ichi ada jiko kwa biamo kuricha porcha mwenge rake chiyo. Mo support ujiro koro asante. Madam Agnes Gagocha kwa yerandi kwa yaku na badikonesi mwari anu maskofu kurwalia Tigango tu igual que Muranje, tú ahora más que esa Gambi. Excuse me, tapi mwana siasa, ni kwa na siasa. On tegere kwata mangana mapi. Muga kanya uma kategori, ni kwa kai bakasa bana.
Kakia ya meta kwa na graduation umwana na agasira. Mugaka Nyauma atagete kumuriye. Igaso kwanga na atabira kwa kamiri mwaka Nyauma. Ande no mwaka kwa maskani. Kere twarenge yo kare biashara kwa kumwira tika soto gajera. Mugaka Nyauma ta kwa nenusi. Kaina toma kwa na pijama. Gobane nara ko tebi abantu baito mwege tabia yo Mugaka Nyauma. Manyete nyumba amaita abantu basibi n'abasarage twama chiko sire kuroto kwake imoranja abantu baito etgatore merani tubwate ebitambulizo bikoro kuduma namba mochi chali obisi mbae bali morange no obisi bali morale muganyamba letera bakanyumba batuleti ndo batumike n'abantu banyumba kumbe baletera chikati ntyo tuma namba ikianto kende komonta gukwana mwechi gachitia yakwana ikianto kia gatatu abana tika baganda chisukuru unabona kanto atikora mwana ole isiku tika bana baganda chisukuru na tika bana asoma na machiko kwa marai bago plan biguna ba asoma bigana lakini muraita uta kurunka hada iru motu wa sukuru atiko soma mwana toto mwenyewe airu kwa sukuru asoma na baibuli kwa barabara sema ya asubuhi ngetikenya saba sasa asema upagenda onyi mache maya ande tikatuanja pia mwana Pia mwana toto garanango mwana miguruare ngoria toto garane Bwana Yesu asifiwe maana hiyo saba kwa ngoranga kwa boko ya Bwana Yesu asifiwe Bishop Ngochare musaba for few minutes 3 minutes dokore pia mwana yo mtasabu wengi ase kwa wankonyire gasibi mwaka na ne mabana gutwara baraia banga sike nyoro oburai bako baraisi mensaidia sana ibindi ke kwa kore na kia kwa mupi ngote na bakaisi rori angira abantu bari mangana igo pero ngori abora wankonyire kwa kore gasingia pia mwana barabari mwakwanira mmefanya kazi nzuri waheshimiwa bajira ndagete kwa very brief number 1 umugabana ito musikamu sinyaribo ngobarengega. He was to attend this meeting, this funeral. He's a friend, Spicheso Mugaka Nyauma, Amo Manyete, Emiake Menge. Tato Mwaba, Kabiru Munyabia, Sarama, Wagumata Alia, Kamanyena Nyauma for a long time. His Excellency the Governor, Babuata Kisumu meeting, now Minister Bons, now Chief of Savons. On Tevia, Oire, Erongori Ana, on Savere, Amavera Orontaika, Nando Teoria and the one in Topol and Barangavan, General Pole Mogavan. Muyamano, as a pole, you on a city who come or the one that has a family. Nambaya Kabere, Umano Ita, Mo Minister Wichipara, Okoruko Mosque, Jonas Yumuenga, so one Sarago. Nasoma, Kirmana Baga to Magar or Rogari. On the Bingo Chanari, that is Saint John Mogavana Kisumu, Kanyari Tigocha. Nande, Eramo no Mogavana. One promise here. One the beauty no Quanamo Sigoro, or Teveni Pale, Kurukir, Maigoro, Pakas, or Kirandias, or Kavkade, and the Guatemocomoni, go to the Maram. Bonoiga, if you get an Ogata, Karakapano, and Bikura, Pakatu, Maram, and Brave, Ninja, Mutuavere. Jonas Yumenga, on the Rongoria, sitting in the Statu, and Gomate. Amonanche, Nari and Gatimamos. Ganamokomoni, Gativan, more about Donia Kurchi or Yogari, Karavan, Matanga Yomogak. Nache te gai randi, gatika chibande unyeyamo, gata ndo ntonya koraga na kibarega. Na lera na rekire ngulisi ngichi busato, iwo gamba sinjelu 16 in total. Elia gatato. Ndage tubwatera negas, tubwatia barayibaro emeremo, tosike abarayibaro, tosika abagambi baitu amana abantu bonse bari babiki nyasabe kiro. Kagara tubwatera ne egasi eberaisi aso mwako uri tigero yomo. Mosiko manate banga ndakoro mwako yo mache konduserio. Bono ikiro kongor kyumu yo, bono ko chikutindia manati kuja mbaya mina gonga ye. Yako ro moro byumu itiari. Noro kyo mambo moyo. Moro ko bisanga oro chabe ngora. Bo antara manya kuri kubura ye ko ro ntiani, na nyako mtiani ra tarara yo kana wani ngwa chingurwa. Omo herio abara imbale bajira. Aiga toro no mheshimiwa Barongo, to koranere gasi 002. Aiga toro na kansolo Masiwa. Aiganto wate ward admin yaito yakyabo nya reward ayo murambia ndo ward admin ngayali salute ga karango sabo muskete director
musikoma era akwa non bia wafanyikazi we county government igo senge jesinya mwanyara ngora kwanale na mnyoka segete na moiri gocha tigakwane kasala masigo rupole musikeke ni umaira akwa non bia county government workers na ndo rupole because anaininka bia mama my brother te paro ngonguru kwa sei togere bombo godi ane ko gamba ke kuruku mwaga aiga mwaka nyauma tata biara mwana minto choma ngajiba na kale chomo no anyo metega iga no tunyo meta mu chuito choma ba maite skimu no to kamenya ngamati igonje tata biara na kakuria aende karo munta chire ko raisa biara ase chombe kikorwa kanwa atikuogera aende ko tido kwa na point ene mokonyo gerera itangazo lo kankorwa na sai na tokonya ninje mwarora na rente motion ya assembly ya mangane chae aende kagenda seneti mo seneta akatokonya akaleta munya tukaseja ba director badia bagoto jana ababa soire tangazo mbaete reform abantu bamenye tundubali egarige goite para ya raso muntategete tonga ya pipa yana kogenda kereta gekano ko pima kuoka logo tore chae dio kana taite ko saleka aende ba choria abantu mono kira dirikiri yo boy bitu akimanyire aba director bakirire lyo moiso mwai bunga barankongo bujare spinges assembly barankongo nese ya bata assembly babwa dromoti aline chamba cheite engombe yetu abekira mori ego kamwa omonta kurkurumba ko iba oi kambu ke siripi boko no moro ngoni njira ndira bia mano mheshimiwa Masiwa mheshimiwa Barongo bina kwandira mangana maya otaire longori ya shilingi 1000 na kuma mateli yekimbo ete mangana ko kwa aninka omoga ko sira ga iga kwa sigo moga ingamo lengo mo obure se baka tota to do ke te omoga ka yoma no moga ko duanje ta omoto ajise lengo moga ko kwa bantu lakini onari ngasa omwanjire utubwa amagana ko dina haki ina na ro bina nyoki ne bina umo mitaja be kunse ina mnyoki ne bara kumnyaka mo sendo mo to make amnyoki ni baka lekira oko mnyaka ko le gabi yoke ne mo to bito enya yo mweso abantu babita magana kwani ugaika tinde ko meka magana ndoro ege ndeke ronge abakora bata ni simba yo kulengi kitayo aba mo ta ligi aba mo namba ne gaika tiga patrebi esakio bantu ko era ni bale ngiro ni mo mo na mo kwa mo ni mageni abantu baminto ayi kile bono kwa ni bitore aba to minto ya abantu mwe ni bitu buyaika ama sikani biyaika abi ndo ko no mire bita ko mo ta bo o me tente kiti yo kita no na ko kwa ege te yo kiti wa ba minto tiga ke mo ta ege te no ne ta no ka kwa timba te mo no ko kwa ne ko ta ga ida mo shimi ko moti to ko to ko ko aba jumbe baro aba baro eji dele de jaba je mo bi sisi mi ti aserwa ka ti tu bari ka ta mo ji ke ji mo bero tiga wa do ni mo ko do ka le ga so aba ka ni ba sunu ke mo minto ga timwete mwana ukora mange ndi almasikwa kwa ni mabere ika do situ musege ka no bangu timwete mwana mange ngokona ukwana ki omwana naje kunyonga ota kukwana ngweza kuba omwana ndo gachidika omako materia nyonga njuwa ya olyo bochungu wabo yabu tokwe akori musiko mare wani mimi tunajibisha bojire mwa mbiya mono mheshimiwa Seribaga naije tigangire libageri kwani hapa ye familia ne familia omwalere ngima intebenga pole ase familia omugaka Nyauma njasa murieta Kennedy no ibumwalere rande no manyabo ya sarande bya sarambire tubwate na no mugaka Nyauma ina cha moisonde tukagamba ne family tukaiwana weka togende na birobi na biarenge naenda bantu ba mitungo bakere ngambu yamono ina nyori accident mwaka ulio etete nabanyagetalia matuka mange ngabekeri chichu mara kinya sa nkonyire
igonko bakira ngambu yamuna sama sabaino naki mutaba mutanya ko bamoko ndorera ngingu icha matange kabira go semisangere kano egento nare ko batebya abantu ba mintoneke abana baito mbaitete university bya sana arakini senge njo baita abange bono nende abana bali ko ende university bali ko bunyora GC+ bono mbachete bagakeya nyore mwaro cha matangasa nenge ngoro chine tio ne chianga set bono abana bako ende university nyo bwate chi point esteem oyoro mumura no munyaroka 58 so abana bwate GC abange bawo bali ko ende university egento mokora abana balia bibaga moko bairuri kogende university rero omwerio baire chi diploma nchirororo chi diploma nchiro bairororo eri batrainye bache kokonyeka guchimotwe egento kenera abantu baintonare ko batebinek tigatubwaterane na ende sikabara ibaro ekero emura yao kwana musike na bali baroro basike tiga 2020 ke woicha mama yakoranga na kimokoba ina kimokobaga ebitaliye imoko nya ukwanero arakini rende tigatubwata namo muna batawo ba bosaragei jabo na rwengima ngobese koira ekero go 2022 wochisiko keruga igakyabo nyabo nabasoira maya na ichaira ngarusirigisiri tiri busano muisonde na ndibone ngo tigande erongoli asiningeru weyemo mbiyabano ya site yabaseni asa biyamano mwesimiwa abantu bamana tonso tenene totena ndo sia semole kamuranje tokaro ne kanisa totena na senge jo mwesimiwa omogapo orali eke mani arenga jete nyuma William omogako mwana bangi ibone kanisa jakiraiga naende kae kanisa riba kakamuranje una mwere tokote raiga mwategere jingo ejo biko bwese mwategere bara ibabo kwana kanya sari bakari nene pastor bishop minto karibu asenge ngeje kanisa ya mwana sai tuwari gani omogaka yagosiro minto omogaka ngajete otige gero kia sitoiga nsaka mwawe bakabona manije ngo ikabake ekena akirwa ngeje ko nsaka sumule lakini ani ya saka ekone pesa minto karibu wa Kristo wa minto biano pesa karibu sana nomo basto minto pasta secretaria itowe tayo si Nyamira mwako minto Benati Okeli karibu sana biamono kuna tena lego no mwezi nego ito twaere ni magari nene hili bisa pasta karibu tupande ule mulima wa Sayuni kweli tupande tuokolewe Nyauma alipanda kaokaka na sisi tukipanda tutatoka tupande ule mulima wa Sayuni tupande tuokole na sisi tupande ule mulima wa Sayuni tupande ule mulima wa Sayuni tupande ule mulima wa Sayuni tupande tuokolewe tunaenda kwanza ibada hii ingawa tumekatisha wengine sisi kama kanisa tutaona ni nani tutapea nafasi atakayezungumza hivyo tutaanza ibada hii kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu amen na tuombe Baba katika jina la Yesu tunalimidi na kulinua jina lako maana ndilo jina limetukuka ulimwenguni kote hivyo basi twakualika sasa katika ibada hii ukachonekanie usimame pamoja nasi tangia tunapoanza utakapomaliza tuone mkono wako neno lako lipate nafasi tukataa ila na mipango ya mwovu shetani iende nje maana haina nafasi Bwana Yesu sikia maombi haya katika jina la Yesu aliye Bwana mwokozi nimeomba amen nitapea secretary aone ni nani atakayepea hasa yule ambaye angeweza kuzungumza baadaye utaona asante tupate nafasi tukae kwaya ambayo hapa mbele watatupa wimbo mmoja tunapoendelea kusimama baadaye tutaendelea mbele
Asante mbiono. Aba bargosia gotero como. Mheshimiwa Dio Kingo Kwandeli baga. Yase kita kachingo tangu aba gani bande. Komande ko gendele ngotingo kulinari baga. Biamo na sokor ke maskani. Gotero como. Oke, biamo maskani. Lazaro wa Bethani walikuwa na wadada wawili, walikuwa wakipendana sana, walikuwa na wadada wawili, walikuwa wakipendana sana. Machozi mengi sana, machozi mengi sana, na Wayahudi wakasemezana, angalieni jinsi alivyompenda. Na Wayahudi wakasemezana, angalieni jinsi alivyompenda. Mariamu na Marita, Mariamu na Marita waliona ndugu ya Merara, wakatuma ujumbe wao kwa Yesu. Waliona ndugu ya Merara, wakatuma ujumbe wao kwa Yesu. Wadada wawili, Mariamu na Marita, Mariamu na Marita waliona ndugu ya Merara, wakatuma ujumbe wao kwa Yesu. Waliona ndugu ya Merara, wakatuma ujumbe wao kwa Yesu. Machozi mengi sana, machozi mengi sana, na Wayahudi wakasemezana, angalieni jinsi alivyompenda. Na Wayahudi wakasemezana, angalieni jinsi alivyompenda. Ndipo Yesu aliposikia haya, aliposikia haya, akawaambia uondozi wa mauti ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Akawaambia uondozi wa mauti ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Aliposikia haya, aliposikia haya, akawaambia uondozi wa mauti ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Akawaambia uondozi wa mauti ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Machozi mengi sana, machozi mengi sana, na Wayahudi wakasemezana, angalieni jinsi alivyompenda. Na Wayahudi wakasemezana, angalieni jinsi alivyompenda. Diamono kwa ya Sogotero kuya. Kidireno bosiano mu Pastor Bernard Okeri, kono mo secretary wa Diocese ya Nyamira. Una mwaka ni we mwaka Wilfred Nyauma. Umugako gwate umanyikane tare na hange. Igo njemu waite uno mwaka mwaka wa kanisa. Kwanya biashara mbata no manya biashara manene. Na bande aba akolega sina barobomba gwate kitaba kumuruka. Igo jina takabwango sana tindi go chinge tindi mwana siasa. Abarandi abonsi ba ELCK. Abarandi ba ELCK aba akolega sina Nyauma. Kosa omya ko jabusia ko minyoka iga mwake sauti mbere go kwana. Go mogo cha motele no mwa ebiche babwate. Abarandi bonsi ba ELCK bari present please. Ijugango. A pastor ba ELCK mo tayari. A pastor bonsi ba ELCK babe yange. Moiso ko tabwango na nyango ande guru gwenda libage ko kunga banyabiro bonsi piko sino munyakero go bakali to ko buna ararete igane ngo munyakero go kanisa. Igonta ite guru ya barandi kwanza. Muika bosio gaiga
ndiko ndeli bagakwane mwe bange muche yabagwate a pastor boss ba yelsi kai mo bayange tenenanga se ebigiche ko gwate bigikanda tumo mo gwato sebite bitenere bo siaria bitenere bo seiga ebije yo skaiga bije mo gwato skaiga sprede todo tu alta de digani bitanae ay no tarut tamadari mutari ya rabi yo sana wani kana apa estamos ayer sí que hay gol all ayer sí que pastas please juga na barandi bacha igo nani mutari ya rabi apa estamos karibu goja si aire murió de cámara la batalla ya basta jugando hasta ya basta vaya el sique y viene la cámara no hay que ir a la manjanga kumbe igamo ake sabu ke mu kanisa emo no sane amanyagiro ko bonsi pi wa YRCK churches para please tuko tabasia oh amen amanyagiro ko bonsi mora tuko ko tabasia iga ya mama tinggal ya kameranya mama tribuna sawa ake saru tega tamatani muka ya mano sana tawanata katobe abenye igo kotegera nake como bisho wikiri kuteguru mkutano ito ipada itegera abenye dongo basaba masikani asengo bataito tenene ekarotoka somali ngana Nyasaye. Wapendwa, tumekusanyika hapa siku ya leo kumsika mwenzetu Wilfred Nyauma katika ubatizo mtakatifu. Wilfred Nyauma alivalishwa haki ya Kristo na kuondolewa dhambi. Mtume Paulo asema amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka kutoka kwa wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo nasi sisi tuenende katika upya wa uzima. Kama tukifa pamoja na Kristo, sote tuseme tutaishi pamoja naye pia. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa ajili ya maisha yetu hapa ulimwenguni. Na zaidi tunakushukuru kwa uzima wa milele uliotuahidi katika Kristo Yesu. Kwa kufufuka kwake Yesu alishinda mauti na kutuhakikishia kwamba sisi tunaomwamini tukilala tutaamka siku ya mwisho na kuishi naye milele. Kwa imani hii tumekusanyika hapa kumlasa mwenzetu Wilfred Nyauma kusubiri siku ya kurudi kwako Kristo. Tunakuomba Baba kwa ajili ya jamaa na marafiki zake, uwajalie nguvu na uvumilivu katika dhiki ya kutengana na mpendo wao. Uwape tumaini la kukutana naye tena na kushangilia pamoja utukufu wako siku ya kurudi kwa Bwana Yesu Kristo mwana wako. Bwana wetu aishie na kumiliki pamoja naye na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja sasa na hata milele. Amina. Naomba tusimame tusopate somo. Somo kutoka katika kitabu cha Zaburi
sura ya kwanza. Zaburi sura ya kwanza. Zaburi sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 6. Na neno la Mungu lasema katika Kigisi, nase sere ndio montoria utari gutunya na chingenjo cy'abakoria mabe, gose tari kubwatia cinjira cy'abanyabibe, gose tari gusanga amona abago cecere Nyasaye, kurinda amachiko manene nara kumugokia muno, na amachika yo nigo akuyiranirira umubaso na ubutuko, ere niga ngabuna umute osimekire rochembara bari oyo kwama kwaye ekerenga kiyaye goika na mataye tari kuma na linda lyonsi agokora niga guseseniwa abakoria mabeti baribo kurende nigo banga buna umwiriro okoirurukibwa no mwaga asayo abakoria mabeti bagocha wekengera aseri tukorie kina osabanya bibe asomo sangerekano wabanyino boronge omonene namanyete enjira yabanyino boronge kurende enjira yabakoria mabe nesire amenere ngana Nyasaye osoma kode guru asege tabia Samuel yitangani Samuel yitangani yemo Samuel yitangani sana ya Mungu 12 ingana Nyasaye ndisoma so utatu bachoni ba Nyasaye ekerenga esanduku yo monene asegati ya ba Filisti aso utatu bachoni ba Nyasaye ekero Abafilisti bairete sanduku elia ya Nyasaye bakayebogoria kurwa Eben Eseri bakayeira goika Asidoni bakayesoya sekalu ya Dagoni bakayebeka ensemo ya Dagoni eNyasaye yabo litukulia kabiri mambya chuni ekara bantu ba Asidodi babogete bakanyora Dagoni ewete maumama oshogwe sanduku elia yo monene bakayegororokia bakayetenenia asaye litukulia gatatu bagacha koboka mambya chuni bakanyora naende Dagoni yagure insema umama oshogwe sanduku elia yo monene omotwe odagoni na amabakaye konya byabutokire bire awo ase omolibo oinse bwegesieri nerioka naryo lyatigarite ayo naro akogera abakwani ba Dagoni na abantu bonse balia bagosoa ase karu ya Dagoni awo Asidodi batari gotacha omolibo oinse bwegesieri no nyango ikarero iga okoboko ko monene gokaritoera abantu ba Asidodi ere agachanda na kuoboya abantu bonsi ba Asidodi amo naborogongo ruonsi akabaka bakaliegwa na magumba ekaro abantu ba Asidodi barocha mangana yo bagateba esanduku ya Nyasaye wa Israeli te konyara kobera iga amo naintwe ekiagero koboko ko monene nokorito igora setole na igoro ase Dagoni eNyasaye ito bagatoma abantu basangererie amo abanene bonse b'Abafilisti bakababoria na kitogokora esanduku ya Nyasaye bwa Israeli barabwo bakairaneria esanduku elia ya Nyasaye bwa Israeli tigeirwe gati ase igo bakaira esanduku elia ya Nyasaye bwa Israeli aroro ekero bayeireo omonene akarenta obotantanu omonene asabantu bomochioria agaka abantu bonsi abanene nabake asoko barentera amagumba elio bakaire sanduku eri Nyasaye goika omochie wekironi korenda kero yegetaroro abantu bekironi bagaka mariogi bakabora barentire sanduku eri Nyasaye aiga seito erinde batoite into twensi asayo bagatoma abantu basangererie amo abanene bonse b'Abafilisti bakabora Rusia iga esanduku ya Nyasaye bwa Israeli moyeiranie gokia asaye te baisa gotoita intwe amana abana baito obwoba wamakweli konya wasoire ase omuche bwonsi ekiagera okoboko ko monene niko kware ngo korito mono aroro
abantu baria batakwete bakariewa na magumba bakarera na ekerero kiabo kegaika igoro amina nirengana Nyasaye twese so wa motoro kyokugena weito kubo Kristo egenda se Nyasaye tatu mugu motongi uruna ense egenda se Yesu Kristo na ya mama amani wetu wetu mutaso mikomo jini akaiwa mmosi kwa kumare kachando sawa abo ntio Pilato kama kwaso musaraba kwa atinde kwa kaikaso usi itole atakaboka na inde akabwa kulia kaende bona ikarasta sawa kwa kule watu sawa mwe bana tuparikira kina mwana wakule nigenda so mikomo chenu na ikanisa jenu era sense pamwe bachenu nukwaro kwewe okoboko kumobere kore no wakanda kale abina biamano tukaranse ¿Cómo era? Usted, yang kolega, mheshimiwa jina kaisa mchio. 5 minutes please. Alafu leo Rebecca Otera Okomo Bishop Gate ne arigania Bishop Wandebaro aenda toa lingine Nyasaye. Asiku mheshimiwa karibu. Thank you Bishop. Aso wanjana ndenga Totoji de Casano, Agarato Topoke, Evirero, via Baskevande, via Chasenke, Tobasike Risco. Thank you very much and we are humbled. One to the Demoter. My guide, you give us a together because one of the can say Mr. Jacket, Tobasacoleta, Irigia Senisa. Moabiton Kaiga, Gorokwa, Bishop Bogendi, Tanya Ritikobama 90, not to Metegaturkia Gocha, Nakuantene family. Bana ba mwakambara we amana bantu ba mwako na ngirunguri yae ya shilingi 1000 wote bande terenkaga moskeo ko Jones Mose okoriye kero kyo bo MCA nere otumire runguri yae ya shilingi 1000 tanyari tigoika otebire pole as a family. Chobnara bantu ba paski bantu ba kwanira onye nada anga bate banga murandi ave guru mabuta lakini roje mpara kwana nonye kwana na bakira kiri bishop njeko kubikira na mubite chiri bubere onye kungire jisara onye wose beranya ko ba murojina ko iro mwando mara na boka iri ruwa lono muskinara ko babuji manara utonga toko rase TV lakini tu anyako mara physically abanya ndiko moikera na mara kwa vile kijana yetu gacha bakwani na anya sawa museseniri abniro ngoro Askeiga Buyamora bantu bami amabe tata mongore de bami tuwatenda mwamba Njero materi ngoro kubabjo mo science nyoma no mosani one none urengo monene asemiaka family pole sana ngona bana bami mama yetu botambe ege ndongera ndate ko kwane tamo muisonde igani manyoma tarachi kurwara ngaenda koruski bese pesa ndine refea agante bingane yemo akambuli mu science umusani yaera no aringe na bagoteba abana abaminto batugete kitoki mokomoni abakweruka abasani utako babwata maboko baturini itali ngane nene na inche ukaira igomo na ntebeti abana abaminto no barega ngati ngabaminyoke gocha edeke mu barore na abaire studio bakarekodi ogatera ngoje gosoke ere buya gosere bobe abasani bali minyoka gocha abantu babarore mambene kama gocha gosoke bitibino
baba guri abasani na bwara mubarire sana maki ngaito ri arwa de obade dukino yo oyo no musani bono ndete to soke batera waito na batore igabonsi kutora abasoki umugambi dukindo je toche otege toro na hakane audio na video na ne producer to record ngone video tutara shooting ndoje to shoot missing ndoje chinsa amoko minyoka bono mogenda baratera bale kwa batera mchote amate Ikona atembire pole sana umwesimi wa moti una naruko rukerema mbone kira kitage kole mepara igebe kwa moro mubuya abantu baito baito yamana Rebecca Thomas akuje, I think that's the person. Rebecca acha wote. Mwalimu wa ile Rongoria ndio kabisa shilingi 500 barikiwa sana. Na hiyo watu ndio mdara Rebecca. Irangara uchile uchile. Aya, mbiyamano. Pero to kusangiria Rongoria bali bato ngombarete. Yamana sana mwasimi wa Dioko. Asogo te makobo mwingi ni mataba na siasa pana kama wengi. Bila mano, sana tomakuan dari jangan bakaratera, komandri bakakuan ese ni mwa. Sere tego no toca poco la tres salud. Comandante va a cuana mega. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndangondora mebako a Yesu. Bekaiga abakungu barigitike. Haleluya. Tigango mbori abantu bana abanye speaker nterere. Igonga ribaga. Ina na maya speaker ngari baga ndiro bado nimutangana ndikaye mutero. Please, mami. Tokana ko kune michende ko kara wangu. Ina na maya pia speaker inu mutangana bado. Basi nanje tikante bengora yane asingi je family ye. Mogo kirene mwakirira abakungu bari. Abakungu n'abayangi je basaliri. Bakanje nonde. Ntebe ngora asingi je family ye. Seitonsa amatorora na ende chino murudhirani ndeliro piwa. Nyauma na nderete sana ndi mukumoni alia na chifunia sana wachungaji wa Kirutheri. Bwana wabariki. Mwando seti mukambacha ngabekinde bono. Na chifunia nyinyi sana. Bono igongo kwa narenga neri muri ukantero gatara gukuru kunga inkie kukurira imyake menge. Igoro maya sotorenga ine. Kiraiga tota boki. 2022 igonte nene kirugo wekuru panga women rep Nyamira County. Mwigwete tingo kwa na bujara kini. Lakini abere na inu street injenana kwa nimo saronde. Lakini igonte kete Insoi County inkonyo umwana munyaroka. Njetina tiko kwa na mange. Wakora njene nkwande tombekera. Wakora ningi saine ni Yesu rayane njende amegusuma ilia sebijana liorando. Hallelujah. Ndango basani bana kwa wakoiga. Bwana wabariki awatende mema. Igonda asingi jimu sani ano kuruku
we mashini ndo maitiko bata. Mala kisaidia haraka. Jamani moja asikilie. Tari iko baba unaenda mbele, rudi nyuma. Mbona ujamori? 2022 sambiri toba tegente kitokora mangana yu ahere. Hallelujah. Kara abantu bagise birogo marabna bakobira. Ingonga tera gaki. Wasinyire. Tera no bonwa. Nakubakire nyasaye kyagera yo nyanchite. Na yo konyo moyone keno na chandikire. No nyabane bakondana ni gore amona inche. Nakubakire kekogera yeno muya. Basi weka wimbe imekubali sasa. Hakika roho ni saa timba ni baba. Kama unataka kudansa sababu bisi. Oya ni kwa maisha marone. Ama ni gabo bisi. Oya ni kwa maisha marone. Ngoja dansa yani. Ngoja na. Sio ngoja. Aka ngoja dansa. Ere tiane taliwa. Safi sound. asifiwe. Wangapi wamebarikiwa mpaka hapo? Pigia Yesu vigelegele vizuri. Takora diga zingi ya. Leo manawa kwetu tumefurahi sana. Group nara kuna kiabo nya community bachanga tikibesa WhatsApp 10200. Bagori namba bachibe cyo cyase family. Takora diga zingi ya. Ngori chigwate yo mitomo gani? Mwana mugeni akorokwa ubu mwakagani mata gitaru na rote nerete admin ya Borabu community. Moroke namba at transfer cyase family chikwanye family. Ya mano Tigato Jerome Muriasi 5,400, Eriki Onchana Aori 1,000, Charles Kinanga 1,000, Douglas Ondieki 1,000, Sablon Mogeni Agan 1,000, Kennedy Onchana 500, Ayuka Petibundi 300 shillings. Diamano Bishop karibu. Na ona yo kwa gani abageni bandi tunategaria no mo senator karibu sana.
Bwana asifiwe. Haleluya. Ukiaga mako yandore nyasa okoreri baba olibuya. Haleluya. Usawe nyasa. Onene nyasa akubakira sebire bigana atenira somo mugando yo. Aina nyasa kwa banchira abande bakina abandi matigarete aseri etari yawo nasoko bwako. Ukwana nelinga nali yawo asitira gekechiga. Omwana no buye bwawo usana abana bawo. Nasabire chinkoro cy'abana bawo kikorigererie tubararonde ekiyagara nayo wendego okwana nayo wenda otakigwa nasabira Yesu Kristo ero mabaria. Amen. Naro okwana iga chiso chaerire nambora batete bakwane lakini datete kwana ligari nyasaye eligo tokara tobe moya nonyine biuto tagite bimenye koba. Haleluya. Nyasaye tali wochoganiwa. Haleluya. Yabango igo tali wochoganiwa. Ewanda tako tebanga banta bange banjire wochogani nyasaye nebi yabo ekare kama chinga ya chiakale abana ba Isiraeli kaba akorira amagoso bagatabane sanduku ekairwale sanduku ekairwa asetaga neri ono ekara ya irwa asetaga neri ekairwa segesa kutaba ifristi kumba bantaba bamenye tinga nyasaye no moriro nyasaye ne bwo kumye bakamanya guya hachoganani mbabwati nyasaye ko dagon nyasaye kawo baba achete baro isete abu asekarueria bakabegete gari akaraba ile sanduku ya nyasaye mate sanduku ya nyasaye abata machiko ekairwa arara bakamanya kuyira sama tabau bakayebika ensema asaka nyasaye kabo karabeka bakagenda ndanka mambia bahucha gendeke ekarabagenda mambia karabahucha kuna tokora gende karwa bande bajigo saba amaina karabande bakanyore nyasaye erie kurukwa dagoni ya kirese ya umamiri abongi ya umamira gose bakamanya goteba yegororoki ya chinguru akayetenede kayibe kangene sanduku eri nyasaye kara yaba bayigo bakagenda hende bambia bagacha masabari yabo bagocha bakanyore bigote bya butokire amagorarure liene lyo kali koreteki birago bakamanya gwaka chinko bunga uwi ekeneke banage kone nyasaye ite yagwa nero twegenete nero tosemereti hende nakikiaba amaene egento batebete diarure tuaerire amangana akongire nyasaye akamanya kubea hakabea nyasaye tari wochoganiwa eme kone yaitu akamanya kubea agachigoro akabaka magumba ngapa akanyora bate chinto yo ziko chikorolekana kurwa bosio kurwa magoro anozo bate watu wakure Yerusia angelia barai bakamanya ko Yerusia bagateba ngajihiri rai yiri gati akamunyibeka agena sidote twarire nyokeriyo ndagunere na nyora magumbaya akaira gati karaika gati bado nyasaye takatani kuro kunende nyasaye ingako kunyasaye karaiko akagosaba abantu baria bunna esanduku eria ikaiga magumbayo bagakura uwi bakonye ore yetamie Yerusia akayeira sakuru kunga Ekroni. Haleluya. Akarabaye ikyo hari abantu bari ba Ekroni bayigure nga yarorire kurumoino inabona corona nga yarite kurumomaide urijai na kuruhari ekarona ko andara ati abantu umba chakucha in fact yabatebinga akarabaye ko abantu bari ba Ekroni bakamaye gotebaiga akigenti getiga baikebera ko eretule bakarra bakaigwa makweli atyoki bakaba Rusia lakini yaikigwo abantu bamwe ngo kubale bakaba ya tuwira ko cyabwe bakaunchuka bakiwa naende gakora ringana akarukubatia mangana ayo bakke kairwa asewende kogenda asaba Isiraeli abana bachore. Haleluya. Bana banye sana nagatia bayiga abantu mwatwale nekinyasaye kinyinge birabona iganya ngo kobwa mbatabana isa abande moko kumye nyasaye abande bago chapa ndorage kunaiya umenya gocho musangerere kano yambate binge
gocha inge yakagara ogwechogana ni waito ebibe byaito ense yakirwe twakirwe tamatevinga kiti otuchangega nobwate akanyasa agakora ko butomani ogwochigana ne nyasaye obwate bogechi nobwate borogi nobwate mangane ndamwamu amanga nobwate na makangu ekina kanyasaye yasaye totali wochana muna mangana ayu turwasaho irete baiga nasi sendiri montoria utari gusanga n'abakari amabe ase niyo montoria naende gasiaye no kunyakoino ndera mangana nyasaye obutuko no mugaso haleluya baitware konyora abantu bangabuna abo bakogende kanisa basaba batabanga nyasaye konyeze yaito rusi binyasaye birajitago niya rusi osokia bunana nyasaye haleluya nyasaye tubende gotwara ndigara nyasaye ase kingaje elisi lyo gwata hete buko toyo tokana ni nebuko ugwako haleluya bwana asifiwe teje saa tokonye tinga kicho musangire kana bomo yakanyoma yani nalengeli bagana banari ko batebenga inki akorta sende na kintoregete njana toregete ndandiri na roche bane na omongi na oye omongi na cheni bare nare bago turumboka ali abotambe bakogenda kenyoro baturumboka twalenga bamura batato twabara bakogenda besokete biya tubolinga ibona bagucumu bako yante yegucha ngakenyoro bagucha bitukari moto kama yabataba toko babwatia tororese bagucha toko babwatia tuwaika kenyoro kana tuwaika kenyoro baika sonyomba tokaroro besoku maete mwana atirie birogo byamage gabageni bali bagucha pandari batanyo goje kanisa wabatikirie birokuru mageka tangane nendo bekurwa ndikangwa ka amagitebu gatia ntangane nendo ndaso wakanza amana tokairana echmabire watu batego tokobokero unabaga soya ndoya tokaikarasa akanza karige kenyora aria sinja kita tokaikarasa magasikiru ase murango yuko kobaiga tokaranderiwa tugatoreka haleluya nero nchendo mwasko bono kwetera asomo wakoyo korera manane omusane memono asobo mabwane na soroge na ruane amatuka mangi yamatebinga ki usinyasaye tuli nacho kama ngwa kore ditukari manesa yama ama enengo kore ntotwaro barolio yeto tenene to tabana nyamo no muya onyo arego wakune njembe kakuri koro murabu usabe nyasaye ona nyasaye nakubakira senge nchubu yobo yamona yekora obwaro bugwa toretire nakoire bakono nene yamona senge nyokwari tenya umama tukamange wikari tukoria rero muyego yokoera ono nasikiria amate ya eno ye majeteruya tenena mwana barabo baire nabashani babeira abarabi bechinchero chance ya sawi tobonsi bakire ene kiringai bullo musombo butimokire huyagwaho tebodishane tokonya titonyara gwe ochanania nemero beriyo mubeberesha kinyasaye kirisi namanganande ya sawi tonyara goturusiria tokogweneraye namono kinga kichiga tu akino bobaire bwa corona esengi mayakorire bibe omwana no twabere otorera mabera oturuseri nando sambe bini ebyo aserietera Yesu tororo kubwa kwao wetera Yesu Kristo yoro mabani na sabina kwigena amen bwana asifiwe motegerere igo ninje ngwate program ye asineni abana banyauma amana litwachagete tibagete chubicha yabete liribwango nari gusaba ngatategerere umusane ditokira bategero bote mugambi nyinyasa mubegeto igabi byabatabanga muigwere nabari batoigwere unabakore bamanene asenjiri yingiya nabwo ataba sko materi bagari yabo liyamo jogosera gatia lakini ndekinde di bagari yabo ninje nkuba mwasko France kichana muno yamo chuo ikibande ko ngirikana bare ono no njiko baya buo alafa karoba akorire ngende Germany CDF ajiche alafu seneda yo mwasofa kwa na haramu na ntwa karibu ya mono omo bisho wa sokonga libaya abamintubana nabakwane nimbiya mole Maria Daniel Francis Ichana Marabuli
anda tegorali bageliga wakire kanisa ngambia mono asenge njugo tenena maiso marale goro yomonto yo oyoralire oyorenge okwege na kwa banta bangi njasenga kentangane na igiterandi nigo namu manyete omwako yekiagaranda etugocha asokorandi nga kentangane ngakwanira abantu barenga iguru yabasacha n'abakungu n'abakomenya na nyuma yaye tokamanya namo n'abapasta bekanisa yekeruteri naberengo chikuwa azo chikanisa awa chi conference asoko balentera mangana yengencho lakini nyauma igana mumanyete buno monto mwararo na endo monto omoitebere omukanyeku weka kamuso kwege na kwane gugukina tinabete ingotiga boja kumukwania nganonya oruara akababo songo nintwe twaire tenkwano yaje yo mwali yo ngayo mwana oli naomya kerero giyo kebiro indu twaire teri ogiri yaje elio mwelio agutukwanira naenda gukwana nga yali kwenyarekana mon connecti na Teresa Muma ende kino begeta tayari na kuri renki na nengo kwana mangana manga basaja bara senda tuwete tara kwana ntundori gukwana mangana manga kana twanywa yaka babu nake igo tugo kora wangu igo hono bekango toyibuna kwane tyo mwe Yambate bonsi aba mwasira somo sangirikano yoiga na inche gwetera somo sanione Teresa Nyaboke Muma na inche seito inero mwemisione seitere Nyaramba endiba ndo mogesumi arafu naga iga na inde igone wodi ya seito lakini asa marieta ngoro kuna umimanya ekerero nekia masimba obaba no iga ikonge ngaita abantu baikonge no balega iga nabakuru Nyaramba gayendi baro bakona kueruka Nyauma igo ya nende negento ngendrete koligera nigati bishop aramisi nganda nyagitari komorora nikera nanda nyagitari komorora ngararu mwana oli okoroku etwini omolendete etwini asago seni anda gokonye kolendo morwaire negasengo muna enda gusirere sana ta sinama tangacha bishop osengorera tole Tola kane gente ki ya mobilira ngo igumare ryogiri yo mwako ya karakura okay yakuna kobeka bisho bumbya mono asoka twali baga mama nere tata bona omo bisho mosanio yamuna soko ndangiri conference ina leko muramna ndi na bosa dina na leko musigo onge veri wana Teresa alanga kimano mtekera kurwara utokanya bitali ngaleka iga nere mama nere tata ngito komenya bono muchimi mama tenya sai ngomo konya Yango mwakirande simi go sikwanza naende naroche bunuko nakugamba iga naroche bunuko gamba Kugana enari arengerio iri ario mwerio kurwa bwaga kira kegima bachugukwana akitinda tukora ari bagekyagara abage nabange bagukwana nabasoro ine mwensi abamwabeira saye mwigure ringana rikeya yaende nyasango karara mayana iguru muswati nara igatora nyore bwango okorukulebe ko Jacobo mongina bwabangina iga mumubeke koboko na ntunduga neti abantu banyori logo toleka bakora ense nyasaba siseni bisho mbuya mana na Chairman
CDF urabu ono ya maya na inche tigangireri bageri koreta pole ya vene gocha somo chiyo korwa mukomo ni ntomanyete pake ndiba maata sebo saragei yabeta ekenekeranye kiroro sana igona achira kwa niaba yo mheshimiwa Ben Mumanyi oyo oigeta somo chiyo ritukoria Jumaine last week naende tuwatene nirene familia ye kwa kila njia mnabanya waretoba kongu tuliwapea chakula na ande gorontu abaya techigarisa to naenderere timu yaru kijauri na yaru kineni ntu abaye transport naende ontevia because barengego babu ate session in parliament, he could not make it here lakini ate ba pola se ekenyorokia mukomoni nense yonsi kwa ujumla na ando ngero ngoli ontevi ndete na ando ontevi mogendere kumusabira mna mogenderete kumusabira butambe ikiagera nyasaye nere kiregento bishop na inche mnoyo minto MCA wate yaba nchunko eribu kiagera liri wate yaba bishop tainyo iri abekere garia mafuta gakwirana nechio mheshimiwa 2000 shillings na inche na retere 1000 chibe 3000 igo mheshimiwa no are nainwe iganya saba seni bari mokwira na moira nebuya naende muna mwateba iga barai basikwe 2022 kerego chagoika we will make decisions ninu mubwate chikura na ande ninwe chibos akerenga kiye kirembu ya mono iganya saba seni sana ingenderete na kwarigania Bishop Okongo oyorenda mogaka Nyauma na inchokwane noyom indoche batikalete babera former councillor na tumire arau baadaye sana kama nyokwana pia mwana Bishop kusoko ngali wageli na inche indue ngora gochia se family y'umugaka Wilfred Nyauma abana baye wikasa bachukuru amaene onye umuntu karo okwanwa ubuye bwaye oyo mo Nyauma kero okwana ogusinyunkura akwane kebesale lakini amayoka Nyauma igona akora nere mirimo gaige kera no mupasta arengo mugaka umuya sana na inde ekera naba umunyakiro wose skuru yekiro bugetai semia ketan mekang 18 years tu abanero orore skuru no mugaka orego taka koigwege to kere very positive okebwati na kere umugaka watete education abana baya bachukuru umugaka Nyauma nero gachire fisti abeno wo muswati abeno wo mumura ende kera barorire umugaka Nyauma abachukura abo abayiboni watacha baisane kirena twachire kororwa igona ari gusaba nabana baye bari mu atigaire chomo nayo monene bono nurucho umugaka nagakorire nare kubasabire na embweli ngiya bwate nyasaba sisenie mumenye se kanisa ime mukore mirimo yaye ekerugo keria gakaransire abana baye mukaranse se kanisa mumenya Kristo kirargo basabere familia maya tiganya saba senie mugaka Nyauma okorire mirimo biye se kanisa nyora ni se sukuru okorire uya tiganya ari gutimuka munenya sa murangerie atumuke karasa maokae biye mono seriwa uyu no mwaskofu Sospito Kongo no tule amo no mwaskofu aranda Sinyamira siriwa sana oyo mente musike yaliga yamono asinge ncho ya mabuta seseni wamano tonya wale former councillor mono yo maiga una watomwa okwana oyo minto asko okay mbiya mono sisi nikasana itana ira nirimbiya mono aselinga nalyo bomoyo askofu mbiya mono abara bechinga nchwa wao amwekera nsega na rodi omusikenya lige na rodi abanda abange nanche natebire mbiya mono itanga nikegima ante tekole nte ngora yane abene kurume yane muna omukansoro rekolera
nyauma ntebe nga pole sana asomo chubangiri elia kabere ni ntomire no mheshimiwa honorable Joseph Kiangoi oyo otagete kurigia ekirugo ky'obugabana Mambia otebire ngora asomo chubangiri otebire abana banyauma ngora tari konyara goikaiga asinge nchemeremo asigo na asabire nga wetera asinde natumye getoro kya kirongori ya siringi 2,000 gese moroche mune account ye ituna wanari gosa tekisegi ororo gena motiye kisegi kiria egere tutwale omolembe amagenderache mwari wancha boigo ni mwari wancha chenara goteba nyasati gase ni bonsi amalietane Councillor Peterson ononga na alikora amukumoni ward nyasati gabakwe nenda mukiri ugoro kisegi kiri aba MC banyakorwani wa motiga bali mwakonya kubarwani biyamono rongori kadwago sawa na inje igona atumeirwa ya saigano yo minto yo ligire kero kyaborabu emyaka emenge ukorokunga nere mheshimiwa Patrick bagendio sero gotumire getoro kya yeki ya gesiringi kiri buibere naende na atomo mochango gocha kero to bato mochango igona bate banga no aramo 90 naende mo munyole 2022 yemono sante ono ida di bagendio mo senator itani tuira ni ngambi yamono no yena se emermo wa kolemia nari usaba ibagenili yao na yokwane wa maneno biamono bishop familia mwaka marehemu Nyauma abantu baito berandi ekanisa litangana turaso wakongu na abakwari mbiamore bishop na inje na ikraiga kwa niaba ya familia waleta mara ya ase familia ya marehemu mwaka Nyauma mwaka bwe kanisa tu asigete na nduma ya biashara monene orwaigese ewodi yeto ya kyawonyo ndada wote ya bana ba minto wa spinga pole ase ngaibale wote pole sana ngare nene ase ogosiria mogaka ande tu achira igese chinga kicho bokong na nduko ba liberera na ko bale mianga nyasabe na inwe na enda bagate ase chinga kichi chokong sego na tebire pole and pole nene sa ige mara mo wanja ngata sabire familia saba wate sie na nje karana gocha nare ge obisi ande ge kora holinga ngaki magendera ko endera Nyamira my the bishop kurendi kinda na nje na bonde muno maga kubata banye na bange abongora eta igana aligere lina ngaki Nyamira koba nale ngeno mo CS koro Fred Matiang gingocha gocha nkamotenge ke busi pero mo toka nda kolera weten ko irolero ngui semba bana mata beti bon nama tadinga abantu bana alinjira nero tonara ine na wako manyenge korongo itonya na ito Matiang bakambo kuliero nguli batingocha bose yona njira wana mo ikera nara mukamake onte vingande tege ndonda tere familia na asani kose maitala anda kamu angete na uno monuoro ruembe nde roya na hongo mokodi bisieta ke ko ngenge yona mote yonge erongoli nde tere familia ande na mosabanga agwancha ingo kaga iga ntigera abana babatiga ire mo gwancha boigo libango nyebeka ochia igona arko nyoro monto yo bwe familia aiche moe rongoli ewa njwayo anyale rongoli igo musies na pole nene sana ande na matenga buna kubunya kobanga genda nare kuwolie kana nga kiparanchira iga ibere koru
kurwa ya mokomoni yo soka nyapara ibere ne yo soka ete bonyunyo gende tombe toteme osenji bekwera yara wa nero ikaranste kerogo nero le serikali maite siasa bakota gara bantu ba mu gibao ko ha ikiara lina rueta na lengo diem wala gotera nga tipi tiara kanyora tipi mutiara lera isego nsiria ona nkewa cha unando mungaini nkewa cha ngaka serikali ona inje na onde maria na ona muiso onde na yanda linga te biurunga bantu bana bako ende county gabako ende banyore chobisi baonchuka na goeta chiwasa china atomete go chochi akei anja bantu bana ende ke banyore building ya meso mugaba nale mu ministry mu chivo bisale nangete siringi 200 chiye chikore headquarters chi milioni 200 chiye chikore headquarters andire ne ngamatenga abantu bane gabakora enda ali ekerenyo nane karwa iwete ngamareli nero nyagitari ane kerenyo ngamateiteri buye yo president andi no town kana gakonya gukina iga naro na tawetanga chiba sango chira ali chi milioni 10 chiro si nyagitari mbiya toko cha moroche andire nde ntaligere lingoma nyetaba ngina abana bakamba bange buya ngachikolire li stadium kanyode stadium rendo lio ntangandirete arega cheta karali lio mongino iko chuboge tu bona karanga nanjo mongino na nali not mugirango bena tanyode stadium kara ile ne ngoboge ke stadium ngo cheresa ni ga bure ndo mongino ne not ngara yunambuya asaigo somo sani ona na wero ngoli kurwe somo CS ya shilingi 20,000 agwa ke si mama tenga mondo litali moliana ni nale tebe sayonsia tinyere dikom nere igo pole sana siasi na hata wanga pole nende pole nene namba ibere ngo bakeranga mbiamon muangete karowe kikibo seneta moroche moisonde abantu bawajia omoye musie duke abantu bawajia bachende bakaligereria bakanyorange basa yabo ngo irwe kalibo gekenjerage bakaranga bintu mbiri ko enda buya igo bishop bone kerege ndekeke yetestene batenga ise ijini kora abachire chinkora bintu bikora to baba chikuchie kora bona batanga ngo montu bwe katora ire gente kake bange buya aro sie gente aba na bobo yamba ibe bintu no kongo mugeni ikara mwaro cheti mwaro jambia nake bangate bona ntakete maiten kola igo bakaba na bobo yamba kunebe asa umwana inchi igo montu lina banale tatali ese ne tinkarra ko ba ko so tanga ikyo kongo mugeni atebira abuno togo ikyo kongo mugeni abuno togo igaetigwa bona mugaba nulio wajia na chete ko chinga utenese nje mwangete gente na njirende ngo basaba diukyo mimi matuka elire bona mole kipindi harara salama last time kabaleta na shilingi milioni 600 na ndio bona na chete ali ngabakyo bache sabu na ndio naba mentete chi milioni 184 lakini wano bwa bambugate ndoje na chibese chingota umole moira ndiwo Nairobi umata tachira ne one esabu yensi nini erega ige county ga esabu yensi nini iba gatokonya kuoma na yoro ya mangano yo duty tegaba maite na ne chi amalio ga ya mwara corona kisindani echi mwara bali batara beta bantu bata wachira ni wera ni kisindani bona na indu gote chibese chiko cha kukwama ga iga omogo cha gotabuka nyamira besa teriko tumia toira ni gochi Nairobi abantu baminta bagiramba omata geteigo abastragei ino motore ndete korbo sigisi aiga buya igo mwaka mauma unara ono no ara monde ndete sinyonga ya ande ndete sinyonga wale kana yuwete ngomo no yo kwamire nyagitari ona akolete kasi mara mojo mubiro gacha go bona kuna muraba ndaba ngainie kabire igo motagete nyamira ingo nya koroshie dieta rogoro twanya gosomunga nyamira na ikisegitore no motagete igo egente kege sinini mwara gukora iga umuntu gosobisi 2022 aba gosi gote ninwa kero umuntu acha soko yo kurigi kuro maito to gukani muntu abana inji no bago decide ngo bakwa abantu rende basoka 2022 babe se raina ota inu mama nyetenga kitu akolire gas moko banyarigo bona narko basaba ba MCA mambi komo koira ne account ya tokorera mangana ye kwene tokonya kuuna ngo minyoka more yo deputy governor mokore tosa ita komaki axi ose tiki mo wacha igo baminto ote kor abagiranga ange ona moko bai
Kesa mitara kosa. Kosa wanagai. Wana ngaki woto mondo ka nyori no mongi no ye. Na bana mo aba. Wota ye motiga ye ta no mongi no. Kosa wanagai. Ayo mo igore ne nyomba. Je naro danga tigo toye kesa mie e nyomba. Toriyo amache wobosie koma esuguri. Wana tosa ko boringa. Kesa mi bwajire kose no go kesa. Kose na bako bai. Awa iranga. Kose ko nomba benko bai. Tiga tokore igo tosa yo para manganani. Ase yo ngo saba mambia na inche na onkali. Mambi ngo cha kovoka nyocha na mira alinche ne nyimbo na na diu. Mambi no onde se ko kelingi karase. Mambi no ngo karasari. Tosa ko ni binto binde. Wana nda ketendi ginde ata na Uhuru Kenyatta iga tomo etakani iga toro se na to bekerege. Lakini kali yo kanya kuoma no okobona kora na kurwa bwo tokole binto binde nao. Gokora mangana ya mokoro kanga BBI mangana BBI ntu abange te binto to katebe report ye to bunere lakini bone ese lie njete ndo to koro karulo blo eteneneire na abagambi to koro ka judge ikaraba aligere ilie gento banya bate birenga yente kinkeri buya ngora to koro abasika to ara tira bu bono ko ai kodiana jete karate banga gente que keribu ya igo ndoko beka koma tora atika igo gosabana lakini ndo maete moraba ya karongo ba console ti moko ngari jiu joma ito no moi gweli ona baibule ngaki mago tero naende tikanda abori maete mondra wanda nyoro ndinaro kuligyo bose netanda ise ko musiekera ndinaro kuligyo kero ekyo bose natagosa ndinaro unakoma ile namura ngiri nera ara kwana seli konde liga kelinda to kombe osembi ankora rutenga na korogораria nde naro bas ogira ngo miento agirende bona bunango yakoba koba bekere rieta biye kor Nairobi ga nengo baira biye ga kote nje wono iganya gotakuna kaka ne mongira nikabere nari waigo bono bishop maete na eba kanko inyore my bishop nere ako nya go sabera o ngai ningo nya go chabori ngare go anja nere my transport bas bishop one wiki nae go ko genda na go tigere chiri wisa tobe ke transport ga abantu bara abare go to bangira njira mbara tandu tero ngori uche sani yo sabona aya ese sani jena tigire rongori ane yesiringi chiribuisana basi bona bishop njana kore irawo nanje ngo sabero andero tokolire gasingi ye kanisa na sago seseni mwanyago to sabero ngiya mona sana amalieta ne mogo confuse nje ngoro ku Eric Okongo Moge senior council sana biyamona singe nche abara ibaito bakwanire buya ntwa abegeto ono ekeronto linga intubuna abakoreri abasomba bamonene no bateba gochigoro emereme miyakareki ekere jabune ikere gawo intubuna abakoreri dogi ake gochiaria daribo ono asinge ncho e program netigarete ake abana benkeye tibachete bunaririe moroberio begetunga omonto orangerigwa ochene yamate yaye amo n'abahiri bari baye bapebicha bono tiyaretebo ibonare gusaba tochakere ndotiari terongori lakini tokogenda bwango nari kubasa mugocha bwango onye muhiri ondoro korerero achichena n'abana abo akwo erinde baikaransa tochakere Joshua Okiambe nchuna abantu bao abana bao nomongino n'abahiri bao incho suka jari suka sidaka kesana moja bwangu au alibechi gari rogoraria alibabegete chigari aria ebara nkoro sigwere kitweka no akire ebara tafadhali kindera bagenda ostie urusigari ejo egari ate akobe
Anji Joshua ni amateno na bana ba mwesti saba seni ogal rebia akire kuristoi Mchango ngoja ndanga Chibango kile Ogechi akwarange tu para yobo tana bantu bao ara berekan korangirine gochora bantu bao yamute yao na bairi bao sila kwango iga okay onye bachire abairi chikorera Joshua Wamoga ebije yer wararo Tijara to ada tiriria tiyaba singencho marengare Wango ebije ini ada chocho kaji kuriga dia mono noya na bana baye amanyanga bairi baito mbajite Okay Aya Anye makorire koraiga Okay karuo Ugechi kwa rangel piku incho asenge jogwaje na genchi gocha na bantu bao mongo na rutu karugo abantu bonsi kigocha abangu incho ugechi kwa rangel piku ngai aya bantu bao bare ugechi Okay, anya tibaino ugechi rushimwe bicha. Sawa. Babaru sidia biyamana tote nyaboke. Nyaboko nyauma abana baye mwakoye abayigori bariya ari chikorera gocha chugocha wango Ukore jitaka chinke tafadhali akarago kora nyanjo kabu atia wango Mogoche ngenjeria mtamwa sentu makanyorekana Naroranga nyabokera bata bake kwaya yasungo keteiga evarasa Tiki bajiri hata usia Nyataka buatia ya mate yao Asmokeira beteyare minyoka bwango nchibwango kuno ye mokego ebeka anga bogo mokeira kabeange Swabwango Omogaka nyanjoka amona abana babo na bayibali enkeria Sawa Okay asenge jina ani na bantu bata karagwa asenge jina bantu bata kire kogenda Telibi yabagende nero ngorio montare gete korwa chinga kiech igonare usaba asenge ncho abadi kanesi baria moraiga tenena marone tenena Okay aba oya maganda kucharia taratania ryamba ko chimumbu no yonde kucha bali mwasi moranga morabene eli bali okoreta wana mokoreta kucha leta ngogocha erongori unora gureta omate buno korwa buno goseni omate buno koruga goseni yasa koreta agora chinchira
jaka igona murewa jaka yega ni ukago cyariga Netero ngori bari moranga netangero ngori Netero ngori karibu Yamono saniwa mnawe senie yamono bastambi yamono seseniwa saniwa yamono netero ngori nebenkene ngori amadeterinke seri enke echuwate echina chikwarenga etikurwa netaye yamono ishombi yamono netaye ako bano uwa neta kendi gyoskirione nakyo enjeri wacha hata katako sini enkeya nasabire ngaretaye Sanya kwa sport monogari mugana kutakete erani yuti njugo cha manya batererania njugo cha baspaga karabanya kurwe ngoriga njugo cha erani yuti nate ngoni awocha Kunokorwa mbesoni bora Rambo egen dokere ayom to charge no tere gaiga abuate tere kiao nate nene ga nyo karan stago okay karibu abarwani erongori kan ni korwego to gana erongori kwata ka tokorwa onyare go kwa moye basieka ebintu byao karibu erongori Yamono aunga ende kurwambi yamono nyasati ngaba sini era baku era gara rangiri guru beri ta to ko be kini se bango Agma sangre ta gocha cuma sangre ini ta gocha Anyana koraru karwa hago itomo ya karwa karanga kara kanana linya sa usanna kyo ora bayo Bude dia ke sana ada di depo
Mukaira timu yae Mukaira Kibwango Inju ayaje Aí Magairaji. Aí, Gladys. Ukironda jochire jiwoja skoje busiaga. Okay. Urusi yange ibijeria. Aya. Waliba kumutugeka waliba chakumuya chikorera nako twagegira research che mwakoye abana baye chikorera chiria abamu abo baje gocha Ama nimalisha Aike kwa Gladys karibu Teresa Vane Haya, ya matenere ya chile kuya Gladys murió siglo. Haya, ya mana Teresa Teresa ni timu ya ye Mchubwango Haya verde Wangu Teresa wangu ni timu yao abantu bali bamwacha nabwo bakiro kuya Jiwango ikibija ko rusimukire bali bakumanya kana mamwaje ta gwali tani atwarange timu gaye tumwa one kagara twate kuira ni mageka abakoyo ya Nyauma onse sebarucha mbaga biri bonse babuji banya moro wa kumuri kibiji okay awarwa ase the late Mary alibarwa omeri bacha abana baye nyabaro ya materia jam Vonde ta yorwe orwo okay Toji jase Peter Raka le amade yaye na bonsi awaji chase genjo ya Peter Eliota ni demo ito kumoroka Karibu Abairi Amoi
anyani ga alikineni ya materia ya jasine inche yaye amane ya mate yaye inchuga abona liba kana lieri ena liara rora ngamu akiti Airini kabange Airini abayanga akimuasika ya akijeya sabun akimaba watambia ibijeni kimoya rachika rabu haya biamono palaro dio morandia bijeni noare haya biamono Airini Ekawatawanga urwasi amateria asa Airini ajiete bakore gacia nene chinga kinone karomo akarwarete egasingiya nekorera yakiri bucia abantu bingi chenene sana Airini arareka ni agori abana baye abantu bamwe abaria bonsi tugocha angebiche yaruro skora ora batayare incho sawa biamono skora ekara akorire Robert Storia obwachi ango kwabere amwe igo ndojenga wango moru yanga eruro Story lango kwabatiria Robert Storia amali amade yao abairi bari bonsi kararura ruto kubwatia ijirene ya emura ya tule kulengo tuere kuna wasaba sakanyako na jimumbu aba sakanyako na jimumbu anyako kaenda kujimumbu aye anyako kaenda kujimumbu anzawidia anyako na jimumbu limonya kwa kaenda Rutu okay Rutu naera Onkundi okay wapi Onkundi ayuko simfanya haraka Jiwango Anyara Jusia Nchuga Nonkundi Haya Arismano Haya Kama Delionsi Aja Singe Njiago Abandolibon Basiri di Nyaya Kurwaria Mukomoni Bas Mana maju kerwa Wana kosawan na iwa Mana iya ere ko Haya Awan de mana
Okay. Oya makaya henya uno maro. Onsu kwa chumuro mchoba ngiri. Na wasuwatu wa muhabo. Wasuwatu wa muhabo si bati musia. Hapo hivi chalimo. Umetoka. Wote gata tata kusi. Nani kusema umurandi achonesi. Aru. Thanks. Na kusema. Basi awaminto bane bigante benga miyamono ase nikitware menene liye kajinga kechi yaende ase minjo para medio monge bigante benga gusto nyakito mulo video yo ko minto nyauma yaga to kwa tena Achana, kwani ulikuwa wapi? Hapo hivi chakani ngito kwenye njoo tani kwa mmoja. Kirale mmoja. Kwa matano. La tota granasi ni kusema force yes kwa. Ya soy mandar aquí montar. Ya está. Mana itu sih? Tak kenal ni siang mana? Kain kau terima kasih. Buat ini namanya software. Sesibro. Sekarang kau coba. Ole moyo na onye nigende jetago kwa manyangake wikakarira kare ne kwegenira ya akabateria eyo monene kenegenire ngaye na Kristo umwana gasaye oyo goja sense asamangana ina aringa aba abegeni bari ko kwa ngara kora bakanye de ko kisakireno ngara babo kiyo baka siri kuregi nyauma watoka kwa siri baba Murane naende aseriroba kwa sorotu na Kristo na kobokie asirikiro moerio asirikira tata kele mwana ni mtakatifu Bwana zaye kama wako kwa kama wanafanya mogomoni na uma orari Aende lo nuovo semelia na nomo oranje. Mo monte aqui. Pensa, como matriga. Maria be family variange, tabadai. Usi no na go so le marayo. Saya so la baro.
Omonene amona